وعدنا محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وعدنا محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وعدنا هواه ثم حداه فاقتدى نفر بهديه وبعيدا فارئا محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وعدنا الله تعالى الله أرسله لخلق ترى فما في رزل سرواه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وعدنا قد استفى مصطفى من مصطفى وصفى عسى المصطفى وصفى من أجل قرباه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وعدنا والله أكرمه في يوم مولدي ووطن فتحي والليل مسراه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وعدنا والله أرسله للناس أجمعين مخدم رسالة ما لا محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وعدنا كبر سريرته فقط سجيته ختمته. السلام عليكم ورحمة الله. ونجنا الجول دو إقله كم أران إقله ونفوف من شلمن أن همين جورون همين دوونون همين ياجون دواو همين جارنو دندان الوقت ناجو غندو إقله يوريف دم تين دبنرني النبي صلى الله عليه وسلم ونا أنون ثم دوك الله تد النبي صلى الله عليه وسلم ثم دوك ورغو فديدum ونا من دو يوره ودي اسمه dendangal hokkere naajo nannodo wadi hen jungum wadi hen dole mum ardi koyde mum woni hen de garani hay juudi munen ngari do e horkere Congo France Amérique Dakar ala hen pop be juudi munen garani e dum do goto hen fono hadi min haalde inde mum wana minen badani wana hoore mum wadani ko annabi sallallahu alaihi wasallam mo tagir en batti mum o rendinani en do wiide en mawnina ala ko mawni en gasi ko Allah mawni annabi sallallahu alaihi wasallam ko en bawa beydini en batte addi en do ko weltade e jibinede annabi sallallahu alaihi wasallam mbaden hen jawdele men de Allah totti en yen totti dum mbaden hen darnga men de Allah darni rutti yen totti dum mbaden hen alhaaliji men pop sabu ƴewde njurum hakkude men e joomiraaɗo batte ɗo ko en ñaagi Allah yo wel Allah waɗan en yurmede dendaangal hokkirnaaji bannooɗe heen doole mum e jawdi muɗum debbo heen e gorko heen minen fof hamin ñaagoo Allah yo Allah soon ɗum jeenaari Allah hokke kadi balɗe juutɗe Allah moƴƴina battane meɗen Allah hokkede hawde kadi oɗo sahaa muɗum rewɓe mawɓe wuro ngol fof ko ɗo ɓe ñalli wonnooɓe cikkuno watte ko ñalawma kono noon ko jamma woni ismu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ɓe ngoni ɗo haɓe juuli ala sara woni hen ha juuli futo koosi woni hen artuɓe woni hen ɓe keɓani artude garnoɗo ɗo arti e gornoɗo ɗo yehi heɓani ɗo artiri kala gaddunoɗo ɗo e bakkar yo Allah hafran ɗum bakkar o watan ɗum moƴƴi kala gaddunoɗo ɗo ñaw yo Allah sellinan ɗum ñaw o kala accuɗo ñawɗo galle mum yo Allah sellinan ɗum ñawɗo o kala gaddunoɗo ɗo haaju ene tampi yo Allah nan ɗum haaju o kala joguinoɗo ñamande ɗon kene yoɓiri yo Allah nanan ɗum no yoɓiri kala bannoɗo hen hunde e doole muɗum jawdi mum yo Allah soɓan ɗum haa ɗo sikano e moƴƴereji Allah jarama on jarama amin bismo on e inde enen fofof e inde mawɗo galla amen on Alpha Gaydou ala ɗo ɗon woni ko Dakar ko e yamirore makko kaalata ɗo somo wonno ɗo ko kanko haalata e kono ko yamirore makko yoɓe pismo dendagal juulɗo naɗɗo galle o ko galle men ene fof ndendi poti e galle ko mbatten ɗo ko wona minen jeeyi ko enen fof ndendi poti en garɗen ko yankinade e weltade e jibinede annabi sallallahu alayhi wa sallam beela ma Allah yurmore en ɗum yawmal qiyamati ko hoddinen en nula sallallahu alayhi wa sallam ko hoddinen e ceerno Cheikh Tidiane radiallahu taala kala ɓannoɗo hen jawdi mum
min jii yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere Allah jogii jokki yo yoɓnen fof yo Allah hokki en baraji mawninnoɓe jamma ismu nabi sallllahu alayhi wa sallam o so wone yewtoɓe nulaaɗo noon nen ɗo wawɓe siranude sallllahu alayhi wa sallam nen ɗo haa mum toon haaɗo Allah haani sembe mum heen ɗo noon haa weeta yimoɓe ɓe e haaloɓe haala annede ɗe ene hettotoɓe fof ene fof ndenni paraji ɗi yo Allah feccune moƴƴire ɗi ɗum noon Allah jarama on jarama enen jogui hoɓɓe ɓe cuwa yettade ɗo nane galleji jaatigue ɗe won immiɓe ɗo ha Podor won immiɓe ɗo ha Thialaga won immiɓe ha Wourossogui fofo nen ɗo gari wonen ɓe cuwa yettude dental ngal nane galleji jaatigue pofto wonno ko joni gari onon fof enen mbiɗe bisimilla e inde hoɓɓe ƴere e inde l'islam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh heddi ko yimoɓe e haaloɓe affaire annabi sallallahu alaihi wa sallam ene heddiɓe kettoɗen sappo Allah assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe ɗo keɓe ɗon ɗon lawol ha jetto Allah addani en ko mawni woni Allah addani en ko mawni jiɗɗen ko Allah jiɗɗen ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata mamana Muhammad jamal tariq خلق خلائق فالخلق خالق لولاه مساياه محمد محمد سيد كونين أرغتنا وكلما قلب بدا فمن عطاياه محمد ولا حبيب الذي أسرى الحبيب به جبريل قادمه ولا أناجاه محمد ولا العجائب ولا الأرائب فتيب إسلام وتسرايا محمد وتلك راقته وتلك منته وتلك هي فمدي الله صوم moƴƴere nde ɓeydan en enen juuɓe kala eyi ko jamma no deedi wiiri ni ko jamma nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam wona jamma hay neɗɗo goto enen fof ndenduɗen ɗo tan koye ɗum beele eɗen mawna e manggu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo noon eɗen mawniniramo pour haala eɗen mawninira nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam jimɗi wanno nelaɗo ɗo giwruɗa fof aɗa wawi natirde hen sembe ma e gandal ma e sifa ma eɗen ñaagui noon ko ɓuuri temtude nde wonno kala ɗo julɓe jooɗi rendinimi ɗon ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ganden nelaɗo nen tawa ɗon en tinani kam ɗum ko hunde nde Allah waɗi eɗen ɗaɓɓa eɗen fof yo en ketto jogoɗoɗen Allah needi jogoɗoɗen nuraɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam needi jogoɗoɗen kadi diine men o needi jimen jimɗi ɗi gandanɗa hoore ma ko belɗi ɗi ene gaddana julɓeɓe softude ene addana julɓeɓe ɓeydade yidde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam wonno hunde foof koma wallodire neɗɗo ne funte ha ñaama neɗɗo ne funte ha daña neɗɗo ne funte ha rewa Allah ma yanata aljanna hunde foof ene jogui ko funtirte enenne eɗen funte ha jiɗen nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam neɗɗo ɗo wonno e makko gaaƴaari ha wonta e makko gonga ha wonta giɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam nafoore nde ko kanko rattinata ɗum noon so eɗen jima tinnoɗen tawnen gonduɗen koye nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam hay wirdu tijjani o ene habre hen so tawi aɗa wirde hayso ko an tan goto ya ɓamtu dane ma beele noppi ma ɗi ene nana so nani beele ene jooɗo e ɓernde he ɗum ɗon foof ko won konta enenne seɗen jima tinnoɗen usten woni sifaji kongude taabe ɗe e fobbude kelle ɗe ko gonga ko weltare nawata neɗɗo kono mbatten haqqille nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ene jodde men nelaɗo wonano poɓɓanteɗo kelle jaafoɗon noon no feewi
parce que onen fof dendi holko addani en wiide noon beele gidgol nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene naata e ɓernde men taw ko eɗen jooɗi eɗen nehi eɗen tawni ko haalete ko Allah walli en jime pular taw kala ko haala e makko eɗen nana eɗen faama taw wona jime arab aɗa nana sawtu o tan walla ha joni mananti noon belemma o taw anda ko firata sa andi ko firata nden ɓurata welde nden ɓurata ha joni mananti ɗono battinde jime pular ene jime ene laaɗo tinnoɗen keɗoɗen ɓasen wattude hen ko ala hen beele eɗen mbawa dañde ha joni sirru gummiɗo ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam taw hokki en sirru o ko deeje ene haade e hadara ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ko bonnante en haydara wanno sen deeƴi tan en kaali nanete sen jimi heɗete soko nanama noon heɗama tan jaɓete ɗum noon tinnoɗen kadi Allah addani en ɓe gandanɗa hoorema ko gande nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tan ene yona en Allah addani en ɗo ceerno Abdoul Ghali Sall ko ganduɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko jimɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam par ce que paamen yimata nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so wonama Allah sumi weɓani yimde nelaɗo wona hunde wemde ko dokkal ganden yimde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dokkal omo ay jibri makko he omo wiya gamri oɗo jamma ene dagi yeddata ɗum siwaga bi ay gamri ndi holko woni ndiɗo gamri paamen ene jogui filo o haali o gayni omo foti namnede holko ɗum firti enen ne seɗen gandi eɗen mbawi firtade tagorde ha faama ayi o wiyani kelle oɗo jamma ene tagi o wi ko gamri oɗo jamma ene tagi gamri ene ɓuura hay to banggue dagade e kelle saabu Allah ene aybiɗi hello wama kana salatuhum indal bayti illa mukaan wa tasdiya sinno tan kelle e guuɗali en nafanno Allah wiyata ko kelle ɗe mbaɗi fayida jaafoɗo haalani haala gamri ndini kankone Allah waɗi o wi ko gamri oɗo jamma en dagi o wiyani kelle oɗo jamma en dagi wanno so kelle gari tan goɗɗum aran hen tinnoɗen beele eɗen mbatta haqqille beele enen fof eɗen garta hadar men Allah sallallahu alaihi wasallam beele sen jooɗima eɗen jimamo taw eɗen tawni ɗum no feewi ay gamri joom en defte eɗen duki hen ko heewi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam meeɗi hono biyeteɗo Jaafara o noddi Jaafara o wi aɗa andi kam dendagal ha joni mana ko Allah tagno ko enen ɓuuri nandude tan Jaafara welti o tan o laysini seeɗa o laysini Allah e makko weltade wanno o tinani kanko Amar ɗon ni so nelaɗo huccite neɗɗo wi mbiɗa yinma sa mayani kam Amar so nelaɗo wi min ma nandi sa mayani Amar gamri ndi ndew Amar nden on o tinani kadi so namnama so ami o wiyata ko tinani wanno taw o gasi e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ha laaɓi jiɗgol makko e gonka makko e gonal makko fof gasi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ay ndew ami nde so wona ndew haalna o ami o tinani ɗum noon beele enen amoɓe en jettimo on martaba ene weeli won hen ko en goowi misikaji paamen ɗum en goowi misikaji sukaɓe men ɓe goowi misikaji ko amoɓe kala ɗo nani musique ayi ɗum waɗi so tawi rigma o joguima rigma musique tan ɓe gamat kamɓe wona welede nelaɗo ala ko welede rigma o il faut paamen ɗum mbattinet haqqille ko Abdoul wiyata gabri o jamma en tagui neɗɗo mo wiyata so ami o on so namnama so ami wiyata ko tinani wonno so nelaɗo huccitema so haalnima hunde tan aɗa wawi mayde konngol makko ene waɗa neɗɗo pat ala ko haali noon so wi an ko ni mbaɗa yam walla ko ni mbaɗuɗen ɗum neɗɗo alay saago ɗuminon jimowo nelaɗo noon ganden neɗɗo yimata nelaɗo so wona jiiɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so wona mo nelaɗo Allah yiɗi enen foof eɗen jiiɗi yimdemo enen foof ken haal pulaar en kono ene famɗe men wawde yimde sa yiiɗi yimde a wawa ayi ɗum ɗon ko dokkal o ko haal pulaar ka haal pulaar kanko no waɗata ni a wawa wadde noon ko Allah hokkimo kadi ko gilgol Allah e nelaɗo muɗum tinnoɗen kadi Allah addani en ɗo seerenɓe mawɓe ceerno Mouhamadou Dia nen ɗo ko ande nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jamma o ha weeta ha ñaw ha janggo ha bawo janggo ha yimɓe tampa alhamdulillahi rabbil alamin kadi ko noon woori kala ko kalata hen ko pepinta ko ɗum gitti koɗo selli kadi kalata koko selli en dani ɗo seerenɓe meɗen biyeteɗo ceerno ha joni Mahmoud Abdourahmani Touré ummi ko ha Podor ene ari hawride oɗo jamma ay oɗo jamma kala ɗo nanɗamo ene jaari yaade sa yeehi kala ko dañƴa toon ko ene ɓurti ko joroɗa ko menɗa dañde aduna foof dañce nelaɗo ko woni dañde foof goto e sahabaɓe meeɗi wi nelaɗo mane darga darto
wi jom wonko keblanɗa ɗum o wi aha o wonɗo yo bini yinma nelaɗo wi ɗum noon an mo jidduɗa o onon koddata ay ko giɗgol ngol ɗum noon tinnoɗen dokken niidi beele Allah ene feeñana en nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam feeñana en e jamma he ha keɓen ko en meeɗano hebde dañen ken meeɗano dañde ko ɓeydare neɗɗo ƴewata ko ɓeydare hakkude mum e Allah ko wona ɗum ko kelle ɗe ganden ko taƴoje ko ummotono e Allah faade e neɗɗo o wanno so tawi neɗɗo o ko ummotono e Allah en ara makko ko so tawi goɗɗum falima ɗum tan taƴat ko laset taƴat so taƴi noon ko yahanno e mum ko firtima omo ardi ɗo e musidɗo men ene wiye ceerno Oumar Ly jeeya ko calaga andi jarande neɗɗo ummade ha toon ara ha ga arani ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ene ari wotande nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam oɗo kartal mum ko manggal en ji yimɓe ummotoɓe gure munen wiye an mbaɗɗa escrit ko wuuro mon taw ko dehar konnoɗa ko ga gorta jarana jomum arde ha gane woto mo gotanɗa o a anda waktuji no foti ko rewete a anda guidgol makko e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kono fof jaranima saabu guidgol ma e makko wallahi sa yiiɗi nelaɗo ɗum ɓuuri laabi million fele fof jabbuɗa ma Allah ɓamtane fele ngo ko ɓuuri towde e martabaji to laakal ɗum noon yo Allah hokku yidde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam eɗen jogui seeɗen men Allah addiɗo hayso ɗum meeɗi rendude ɗo ko hunde sande jamma o ko jamma mabɓe yoɓe kalan yimɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yimɓe ɓe beltoro aɓe gandi nelaɗo aɓe mbawi haalde nelaɗo sen keeɗi men nanan nelaɗo allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam la ilaha illallah 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 من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم ومن تذكر جيران في سلم ما ذكت دمعا جرى من مقلة البدم أمعبت الريح من تلقاء كلمة وعمد البرق في ظلماء من عدم كما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت تصدق فيهمي محمد لمن جرناوي وفي ذك قد خلت من سار مولده من النبوة عامل حب للحزن لجمال سنين وقيل في رجب في ذلك العمل عن السلام على المختار ذي القدم محمد الذي جرناوي صلى الله عليه وسلم أسرى في الله تسريبا لمكرتي حتى رأى ما عاد الجسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
جلمك يا لنكن صلى الله عليه وسلم أسرار الله كل تصريفا لمكنتي حتى رأى ما رأى من آيه الجسد بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سرنت بانينا نمو سر الأمين دجل فوق الأمين لولو دجل مع الأمين إلى الأمين أول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين وذاك في يد ذي الإسر المنام جل وكذا زكا سعران لا تعرف بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيق الروح باستفتاح أهل السماء ببان واستبشروا من قدم قدم يا مطلب جرنا على البراد سرى في المنتهى لهم جالوا ثم هارون موسى والأبي الرحيم ونور سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأمره مسرج إلى الرحمن مستسهلا حمل له دلكرين الجمال في عوي وصاب مستنسسا للخمس ثم ودا مستحيا ذاك البدر ذرتمي تلك الخمس فريدات يكون لها ثواب 50 في إخلاص مهتد الخدم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دمسكنا على غنجو النبي والله ndeketiyone wadi anbe nabi ay benganyani nabi kobe malaka nabi malado anyata rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuna ala ganjo nabi ndeketiyone wadi anbe nabi benganyani nabi kobe malaka nabi malado anyata rasulullah sallallahu alaihi wasallam watenen enen yidde annabi koy kisal men dadal men jang ko burdo jom gedal on won sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi badani nabi badani ko allahu ruki dum orokani halqaba
Nata ala jannatu Iwangwa Allah Rukiye Tum orokan Badeli Tiyanan tabi Nawa hense Damel joda Kakaldu Monina kurdu Huneba Wangwa Allah من كان على تبي نايوكين سيدم بالهدى مونينا قرده لما ركي محمد اللي فينا انتبه ثم تجولت سرنا يتولى تدارد ثم تجولت سرنا يتولى تدارد بلاد آمدا الله وتبر تنفى شيء محمد لازم سمعرك تفلني تولن تبي لدي أنا كابر بالتوتن عينون تلي أنت كدادو
جمعت بنادا مداد كل جمعت بنادا مداد كل جمعت بنادا تجار مردا جمعت بنادا تبلغني جيران تبي جمعت بنادا تبلغني جيران تبي جمعت بنادا أجر على بي جمعت بنادا أجر على بي جمعت بنادا سيدا جمعت بنادا سيدا جمعت بنادا تكلم مونين القرب كون أي مونين القرب كون سهلتي الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وقلب أوروبا غربا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إخوة الأعزاء، إخوة الكرام،
فليكن في كريم العلوم وعزيز الفهوم. لا حاجة بنا في هذه الليلة إلى ذكر تاريخ حياة فلاسفة اليونان وحكماء الرومان وعلماء الأفرنج. فلدينا في تاريخنا حياة شريفة مملوءة بالجد والعمل والصبر والثبات والحب والرحمة والحكمة والسياسة والشرف الحقيقي والإنسانية الكاملة، وهي حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبنا بها وكفى. ورسول الله إلى الناس كافة، وآخر الأنبياء وإمام الرسل، جاء بالدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره. بندرا بسهلابه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شغل يتود الله كجول أنا الله صلى الله عليه وسلم وأدي فوف إلى نوتان من الله قل بإمام صلى الله عليه وسلم جود ديد إمام فوق. إذا نجاب نوم بمتد صوت والمن إدو مكو أنا كان مشكون مبتان. إذا نجاب نوكدي سيرم إمن خليفة إمن إجنا إمن جلاء وبحا يروب إمن يرا إمن وبنقول دم روب. إذا نجي الله سبحانه وتعالى إبارك ولي يقول بإمن منقول دم روب. nde Allah jabante en e foggole nde wonno nelaɗo Allah wi yimɓe kala ne ndindi capanma yo neɗɗo waliyu Allah ene nder munen barke waliyu Allah gonɗo ɗo o noon yo Allah jaɓan en golle ɗe mi joga njorto moƴƴo jaɓanede kadi golle ɗe yimmaɗo Sharif ndeyɗo haali nani dendagal anniyaji moƴƴi ɗi ganduɗa ko julɓe wuro ngo e julɓe hoddiɓe wuro ngo e julɓe hoɓɓe e hoɓɓe fof anniyaji ɗi mbaɗi hen gila e wonɓe ɗo ha e ladde fof eɗen ñaagui Allah yalla jaam sabu barke o e barke jamma o sikki ala hen kala ko faara e nela sallah sallam ne joga koko jorto koko jaɓete aɗa juula Allah jaɓa walla wasa jaɓde ko amma sa juuli annabi o jaɓat kala ko faara e annabi joga jorto moƴƴo koko jaɓa yalla jaɓanen golle ɗe so ɗum ɓenni ene hocca e defte ɓennuɗe alhaali nela sallah sallama ni ne woodi defte kiɗɗe ɗe ganduɗa ɗen ɗon mbeɓani yiide mbeɓani heɓde ko ɓuuri hewde ko hankkadi ko hiɗɗuno fof ko ɓuuri hewde koko majjina haalaɓe nela sallah sallama gurdam makko ko ɓuuri hewde e ashab makko kaali alhaali jamma oɗo Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu o wi man anfaqa dirhaman ala qira'ati mawlid sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil janna kada gituɗo mbuɗo goto o waɗi oɗo jamma daranga jango aljanna minen jaadata min maɗa سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعظم قدره فقد فاز بالإيمان kala o monini oɗo jamma o mawnini ganduɗa martaba jamma o e maqama muɗum on maldama e imanu billahi ɓe mbi idna usmana wi man anfaqa dirhaman ala qira'ati nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama shahida ghazwata badr wa hunayn kala gittuɗo mbuɗo goto waɗi e oɗo jamma ena wayno kanko o limete ko tawanoɓe walde hunayni walla walde badri ko kemma e martabaji banggue Allah jomum feccima ɗum Allah feccon hen wa ala kulli halin ɗum ɗo ko moƴƴere nde ganduɗa nde ala ɗo hay oɗo jamma kanko ɓuuri kala jamma leylatul qadri e jogade maqama e martaba oɗo jamma ɓuuri ɗum nde wonno ko jamma peeñal
sallallahu alaihi wasallam ma hay ko ala ko wonde no way fof no jinna be mi ni alhamdulillah musidɓe men moƴƴuɓe seereɓe men moƴƴuɓe nani ɗo ɓe ngannduɗaa kadi ina nganndi nela sallah sallam ko heewi enen noon ken beytoɓe tan eɗen mbaawi noon beytani yimɓe ɓe wasata fof kadi o on sahaa kadi so yii haa juutoyi kala ko allah ñaawi yi en kaali kadi e jamma he ala haali annore nela sallah sallam kadi kaalni hen so tawi ngannduɗaa ta hokki alhamdulillahi jetten taɓɗo tagooje kala tagi neɗɗo kane jinne kane malayika ruhan kala asaman kañume leydi kane meyoji fonfonji kala kursiyu kane arshi tagi kadi lawhu denaɗo kala tagi ndewri tagi leɗɗe tagi kadi liɗɗi tagi muume kala tagi koode tagi maaje tagi kala hunde subi hinde kala woni guurɗo woni ganndo woni kattanɗo woni poolɗo kala mbarowo gurnowo ñammina yarna dandowo kala koniɗo honini ganduɗo sirru kane jaaru kala woni peñjo cuuɗiɗo woni arwande wattande kala ɓalliɗo nafowo kadi aduwu heferɓe kala dendinɗo dokkowo ko kaɗowo mo haaji kala mantowo mantaɗo ko lundiɗo tagoje kala muyowo cuurowo ko jaciɗo hasbore kala yurmede yimɓe fi duniya julɓe heferɓe kala yurmede julɓe ñande lahara nden ko heerinde kala ko allah woni gooto woni deweteɗo woni mawɗo kala woni gando gandinɗo gandal gando kala hunde kala jibinani jibinaka kadi hono makko wodani kala woni malikal mulki woni ɓahiru tagoje kala yo juule annabi yiru kala binde bindade kala cuuɗiɗe kana feñde yiru kala gande joom binde kala mboɗo manta yakare am yakare gonɗinɓe kala muhammadu ahmadu nelaɗo joom binde kala ka nuru yeeso joomen ɗoftiɗo gidiɗo kala tago adamu sappo nayi ujunnaje duuɓi kala ka joom maqama ñande daranga ko mawɗo jettaɗo kala ka joom wasila woni katudi ɓallodel jeyɗo kala ka ɓurɗo binde khatibul anbiya muru kala hadiyatullahi ruhul qudusi ceniɗo kala ka khiyaratullahi ka alamul yaqini ɓuri kala ka sahibul haqqi ka caktowo aljanna kala ka akramun nas udditi ɓerɗe uddiɗe kala ka lampagita ɓerɗe ruhul haqqi wahid kala ka maz ma'nahu ko laɓɗo laɓɓinɗo kala alfatihul khatimu uddiɗɗo timmode kala sinno wonani suuɗa ndimbadi jonnadi kala gita ndon ko yam nasnogol ndimbadi faɗɗoyde kala joom yeeso yiiligo kadi fantani yiilayru kala won wiiɓe yeru lewru jalbundo hewndu annore kala joom inde windade kala asaman kane arshi kala jibinaɗo ene sunnina kane wuddu taƴandu kala naymaɗa gueɗe wondiri joom binde joom nema kala leydi enelal e gurdam kane asru luraɗo kala joom binde jantima jeetati terɗe ɓurnaɗo kala qur'ana limtiɗo goo woni ɓernde renade kala ɗemgal kañume jiiɗe ɓernde e juuɗe barkinɗe kala dande kañume becce keesi e yeeso yeynigo kala nelaɗo woni moƴƴo mawɗo ko daɗɗo ko dokkowo ballowo kala ko nuuru ko ɓurɗo ko barkinɗo ko mal kala idiɓe wattanɓe wuurɓe e maɓe ko ɓurɗo kala malakuji jinneji kana waliyaɓe ko howo kala jalbuɗo ɓuri nangue ɓuri kadi lewru annore kala joom jikko qur'ana sirrul haqqi hore kala ɓuri hulde allah ɓuri andude allah jambaro kala
jomnidi Allah jettiɗo ɗo jaɓɓi ha tirki kala joom kashfu funnangue kane hirnangue rewo worgo kala kane lesɗo dow huncana duniya wo o fara e kala fasihinde dokkaɗo kala dendinɗi kalimaje kala joom hikma wela haala joom ballal e miskimɓe kala mantima joomen e deftere ɓurde jippiɗe kala qur'ana keccuɗo kala ɗe binde gonnaɗe kala keccuɗo jibril mikail ɗiɗo mawɓe kala e gittowo pittali asrafil guttowo kala awoni nabiyu adamu yiyaka feñani kala lombiɗo hakkude ndiyam ɗakkere waylinde kala nabiyu adamu kañum hawwa wutani maɓɓe kala koye juuruma ɓurɗo hakkude maɓɓe dagna e kala moussa wo isa wo ibrahimu kane nuhu kala ɓe goni ulul asmi ka ɓurnaɗo dow maɓɓe kala ka nuhu allah jalbuɗo ka aslu nuhude kala so wonano an feñata aduna e lahara kala so wonano an feñata aduna e lahara kala nelaɗo woni moƴƴo woni kadi moƴƴo yurmede kala timmuɗo tagore kadi moƴƴuɗo jikku muñowo kala mouhammadul moustapha ko nuru cuɓaɗo kala kam fatti yusufa ɓiya abouba sifa mbadi kala ɓuri nangue jalbude ɓuri kadi lewru annowra kala ɓuri kanni luuɗu ɓuri mara janu ɓuri ɓurɓe kala ɓuri kadi maleykaji ɓuri jinneji ɓuri binde kala kadi ulul asmi woni cabo binɗo tagoje kala gueɗe labɗe sa yande yumɗude joɗɗo faɗɗowo kala ko ɓurto guite juumatoni dokkowo jawɗele kala moosowo ŋablata hoyɗitta ko newiɗo kala jomtinde mawde nuɗɗude kayitode fantani kala ɓalejo lebre kadi mawnuɗo hoore ɓuttani kala joom ƴiye gumgume becce ko jaƴe fasinte kala jokkiɗo taƴiɗo ɗum dokkuɗo kaɗɗo ɗum kala jaafiɗo toñƴo ɗum jeccittoɗo ɓandu mum kala jolɗani kadi raɓɓiɗani koɗɗa ɗo newi juuɗe kala timmuɗo balaɓe waari sukkude ɓuurɗo wela haala kala meeɗani rewodirde tati ñanguji en haari kala mburburu meeɗani mimgol debbo jananinke kala ɓanduraneru jillude boɗowol ɓutta ceeble kala joom ñiiƴe laaɓɗe cukkuɗo mbayway ko kersowo kala tampaɗo hakkude balaɓe timmode no buwa kala ɓehiɗo joom yelde hunu kono yaadi ɓuttani kala dukani kadi tikkata yoftaki jaggiɗɗo kala ko laɓɗo comci wela sawtu ko kewɗo yurmede kala ko cewɗo mbayway ko meeɗa yorde jaleɗe kala meeɗani rendinde iɗi ñaɓɓele nder reedu kala naatowo galle salmina nder jamma hakidigo kala ko lamdotoɗo kadi ɓismu so baasi wodani kala ɓamtowo juuɗe duwo maskoya dow yeeso kala cunotoɗo wi heeƴi kam jommowki danɗele kala kadi natata galle bettoya ɓesmu ñukidade kala nana noddinago yaako muññita mayraɓe kala duwotoɗo yalla barkin dow julɓe gonɗinɓe kala kadi ɗannotoɗo duwo yaade e jaajade kala hutboyɗo alal min bari wal ardi bertidi kala wa alal bairi wonnaqati serda haalaji kala somo hutba gita gojja sawtu ko tawɗo tekkimɗo kala yerutirjinowo kono istigfar timminɗo kala salmina damal galle ɗiɗi bangeji dokkowo kala hutbowo kadi hutbinira qur'ana joom binde kala hutbowo tama ɗiɗi laañal sawru kawraɗi kala meeɗani tamde silama e hutba sangaji kala juulowo dow daago kani ngurul laɓɗo ñobbaɗo kala baalowo dow daago battina ɓandu seniɗu kala jamirowo wondiɓe yo jaa yeeso nder yaadu kala kadi ko ƴewtotoɗo kala wondiɓe lamdo e kala baɗɗiɗo mbabba mafñini dow leydi jooɗiɗo kala sukaɓe sahabaɓe gaajo juɗɗina e becce kala ko calminowo kadi jungo e jungo moosowo kala dokkowo paɗe ñoote comcol moƴƴa fasinte kala dokkowo jungo teddina joom jungo teddungal kala adatawo kadi woppudego ha woppa dokkaɗo kala meeɗani fiide gollowo e debbo sifa piile kala noddowo sahabaɓe sowoɓe inde jiɗaɗe kala baylowo inde moƴƴina ɗum munju joom himme kala duwotoɗo hayyu qayyum e waktu ceniɗo kala
boyloyɗo fiyakuji mum yamirore joom binde kala soko tawi batu seɓɓete yimɓe jooɗiɗo kala kumtowo ha juuji kala miskinɓe kana looɓe kala duwotoɗo caggal nde nafɗa moƴƴere barke kala mekenni ɓurɗo tawoya to yahudu juknaɗo kala saabu nguura hokka aduna ruuɗi e ruuɗare kala soko salminama ruttirta hoore kana jungo kala kañum peɗiɗe ka tawiyata haala gundiɗo kala dotto wudere teddina kala garɗo bismo e kala kadi sotta lemme hokkuye juuriɗo ɓallo e kala wudunu kañum e teefe kane kattan cañaɗi kala woni kaddugal ɓurɗo kane sahabaɓe sangaji kala ñamde e liggotoɗo walla mo unde dondiɗo kala kaake nawaɗe jeere woye nder jamma sene juula kala sallllahu alayhi wa sallam إن الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذنا وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيء إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن حيث يخسف الورق ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مدغة ولا علق مطهرا تركب السفينة وقد تم نصرا وعاله الغرق وتنال الخليل مكتتما تجول فيها ولست تغترق تنقل من صالب إلى رحم
إذا مدى عالم فتطفقوا حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليا تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وطارت بنورك الأفق فنحن في ذلك الدياء وفي النور وسبل الرشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق ثناك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة ولما الخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي متى يبدو في تاج البهيم جبينه يلو مثل مصباح الدجى المتوقد فمن كان ومن ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوه ويشهد وتم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في خمس مؤذن واشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تغدي به الناقة الأدماء معتجرا بالبر كالبدر جل ليلة الظلم وفي أطافه وأثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستطاع به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه حماية ما اسمة للعرامل يلوذ به الهداك من آل هاشم وهم عنده في نعمة وفواضل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم دعره النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدى فيه واحتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته إذا من أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتهنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرفا من عمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلمه بالحلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحته لبديل ايجاد براءة الاستهلال ومن خاتميته براءة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروش مملتك وامام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك انسان الى الوجود والسبب في كل موجود اي اعيان خلقك المتقدم من ولد ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا امين يا رب. بجاههم وبإذهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى ثانية ربي بمنهج الشفيع بمنطق البديع أفضي بها مؤمن ثانية ربي بمنهج الشفيع بمنطق البديع أفضي بها محمد هذا انتشار المولد ذكرنا بالمقصد للوصول سيدي حبيبنا المرشد ثانية ربي بمنهج
بالوصول سيدي حبيبنا المبجلين قد كان خير مرسلين قبل وجود الاولين ولم يكن من دليل لاصلنا المرسلين لم يجد خير الخلق في خلقه والخلق سوى اله نفسه من ملك او مرسلين شعره شعر العجيب ورمزه رمز الحبيب رمز الحبيب للحبيب في الغلف غير مشكلين شعر الإيمان المعتلى متى جاء بالبلاء لولا مقام السدى لأذن ما قد ينجلي الحبيب المرتضى من لنا جاء ودين المرتضى إله في الأسلين أعلم به إرهنا أعلم به إرهنا زمان مفجدا غفور لرسولي أعلم به إرهنا وإسراء ونزلا ربنا صل على من إله المعتلى والخصم الأقوال بالمحكم المنسلين صل على عمر لم يجري وصور بنوره وصور من العلي اللي على من صدق يروي غفرت أملاكنا فلوكنا آياته في الأسلين وكثير الأسلين اللي على بشير أتى النبي بقدر كثير وكتب محمد صل على محمود محمد ذي الجود ومنبع الوجود وعين سر ينجلي صل على من قد عظم مولده حق الحرم مسجدين المرتضين بفضلها بالمرسلين صل على من عظم مولده من شكر مثل ما صبا بيوم البعث المرسلين كل ما جاء بشيء لمولد المختار كرامة لخير حي فإنه متمولي يا ربنا فاغفر لنا وتعفنا ربنا وتتقبل سعينا بجاه هذا الأكمل وتهدنا واعطفنا ونجنا ونقنا ونفدنا وأهلنا وصحبنا وموالينا وصل يا ربنا على رسول حبنا وصحبه ومن دنا وكل قافل خليل
تقل بديع يا محمد ومن شاء ونجيه من الإخاء وما له بنفسها بالكامل المكمل يا تابع لما لا تسمع لمن تقل بديع يا محمد يا إله كل ناظرها وكل لقائها ولله حضرها وعمل بخبير فيسبيه شرائفة الله فقير الشجاع عجزنا ولكن كله طلبه لكي يحمد الله فقير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولما الفاتح لما سبقنا صراط الله إلى صراطك المستقيم الله يسلمهم وسلام على المرسلين والحمد لله
ɗoyno waɗi en juulɓe waɗi en tijaniyankoɓe en jetti on Allah baɗirɗo noon so waɗirano noon wayata noon en jetti Allah alaasi gonɗi hen tan ko mawninde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko heddi ko on fof jahata ko yidde yettoyade e mawningol makko laabiɗo rewateɗo noon adi keewi ko kanji woni sababuji nde ɓernde laaɓata ha wawa mawninde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam bal ha wawa irrade mangu nelaɗo Allah ngu sallallahu alayhi wa sallam ɗin sababuji noon ko rewrede ɗo defi waade kono limotako ni sibu kala ñalawma mo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam dawri haalde hunde e toɓɓere diine sa ƴeewi ngal ɗon damal cikkata ko ngal ɗon tan woni sababu so dawri njuulu cikka ko ɗum tan so dawri korka cikka kadi ko ɗum tan so dawri jihadi cikka kadi ko ɗum tan ɗum noon firata ko laabi moƴƴere ene keewi ha limotako no hebbiriri ni noon o wurde sahabaɓe ridwanullahi alayhim ɓen enen nana ko haalata ko nder mum e boowal mum sabu wurdude makko nde sibu annore makko nde wonde sembude heddata ɓernde wooti sera e nder mum ɗum waɗi sahabaɓe ɓen dañi ko mbiten changé ko dañi wurdude makko ha Cheikh Tijani radiyallahu anhu sahab mo udditaka hayso gonɗinɗo nelaɗo e lahza goto ɓuri waliyu gudditaɗo caggal sahabaɓe uyayi ɗum ɗon ko sibu gondigal mabɓe e nelaɗo ngal sallallahu alayhi wa sallam kono noon dendagal ko nelaɓe Allah nelaɗo Allah ko adduno ko eno heewiri fof arti koye toɓɓe ɗiɗi hen toɓɓere ko wat nde toɓɓere ko woppu no addiri waɗ woppu rewnoɓe ɗum to haali ɗo goppi ko foti woppede mbaɗi ko foti waɗede ɓen goni rendo makko ngo woni sahabaɓe ɓen so hen goto tatima ene adda jiɓayru ha sikkiro hay fimde mum hakkude mum e Allah e nelaɗo finde muɗum goto e sahabaɓe caggal nelaɗo Allah wirnima sallallahu alayhi wa sallam o yi goto e tabi'inen ene yiide sahabaɓe jiyani nelaɗo ɓe ene jogui mbokko o wi on nelaɗo Allah wi ɗum ɗo sallallahu alayhi wa sallam warata kefeero ene lokñiri yitere ndew haɗi mo ɗum gotol ñalawma goɗɗo o yiiti on ne jogui mbakko o wi hande mi harminima hakkude men gofol gotol e konngol nelaɗo o yiiri on o harminiri ɗum kadi o wi diine o fayi tan koye bonoyde sibu guila joni neɗɗo watti wiyede nelaɗo Allah wi waɗa ko weli ɗum ƴeew kamɓe ɗum ne hayi wi ƴeew ɗum kamɓe ne haayiɓe
ko ben bawno dum moƴƴiniri no haaniri rewbe hembe usti rewbe hembe usti rewbe hembe usti serani ne usto ha gonɗuɓe e diine he nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi no woodi fedde o wi no woodi fedde e leñol makko he ben kañum en koye gonga gonata ha ñalawma daraga ben noon eɓe keewa aɓe pamda eɓe peeña eɓe cuuɗo ben noon nde yeehi han kadi ha diine o lohoyi daranade yamirore haare lohi ben kañum en celi e rendo ngo yeehi teeloy banggue muɗumen ɓe koɗe kaaje ɓe naata e duneeri ene ñaama ganda faggaka so dañi kullel ñaama so dañani kullel ene rewa ɗumen ha ɓora leɗɗe ene ñaama berem lefi muɗumen ɓe calo ñamde o rendo ngo ñamata ko ɓe mbi silaɓani no nelaɗo Allah ɓaccirnoni sallallahu alaihi wa sallam jarameje ɓe jarata eko golla ɓe jarata koko beeli leydi walla maaje rentade rendo ngo ɓen noon ɓen goni inde suufiyankagu rewe muɗumen ɓen hakke no moƴƴinirta nde wori ha lorli pittadi muɗumen fof ko yiiɗade Allah on e ndiɗon mbaadi woodi e yimɓe he ɓe ganduɗa jiinoɓe mbayini kono noon kañumen mbawa wonti jibinɗo ɓinguel mum ene yiɗi diine neldaɓe yoɓe ne ko ni ɗo woni damal suufiyankagu ɗo laabi tasawuf fuɗɗi faltade banggue rendo l'islam ngo kono jaman sahabaɓe laabi ɗine goodi kono ɗi faltaki banggue natti koye nder l'islam he sahaba kaldete ɗo ene faama konngol ngol gowal maggol e nder maggol nder o wona laabi gowal o wona sariya ko noon ɓe ngurno nde rendo ngo loonoyi jamiroje Allah de ɗo woni suufiyankoɓe palti banggue yidde hisnude tawde terɗe donki hisde ɓe jiilo hisnude ɓerɗe ɗe hay so tawi ɓe ndenditi e nder rendo taw ɓerɗe ɗe gondata koye Allah ɓe moftaton neɗɗo ko ladde to ha wawa tellide Allah to ɓernde mum taw terɗe ɗe no gadori fof ɓernde nde yaltata Allah ɓe mbiya on ɓe ɗacciti ɗum yo ruttoye gure wona safowo heddiɓe ɓe golliroɓe ɓerɗe kono mandeji ɗi ko terɗe simahum fi wujuhihim ɓeɗon goni suufiyankoɓe to banggue nelaɗo Allah to sallallahu alaihi wa sallam laaɓi ɗi jaltiri koɗo miñi ko ɗo sayyidina aliyu kala lawol ɗon o waɗi jogande mum wi wa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ko min woni wuro gandal aliyu woni damal ngal ay gandal ko nelano ummorade to Allah fewde tago Allah ɗon gandal haadi al ilmu ma fihi qala haddathana wa ma siwa zaka waswasu الشياطين gandal ko waɗi Allah wi nelaɗo Allah wi ko Allah wiyani nelaɗo wiyani so gandal ne ko coccotte ɓernde tan aɗa miijotonoɗa haala tawde Allah nelaɗi ene gasa puura ene gasa kawra e gonga kono ko Allah eko nelaɗo ko ɗum koko selli tan ɗum woni noon sirru mum ko hertini Seydina Ali ko Seydina Ali hokki Hasanul Basri ko ni tellori ha yetti lima Junaydi
l'imamul Junaydi noon arwande o woni arwande feññindo faltugol laabi gaga l'islam ɗum waɗi dendagal kala suufi en kala joom lawol wiyatamo ko imamul Taifa almami fedde nde hay Cheikh Tidiane noon wiyatamo radiyallahu anhu oɗon noon ko on woni mo laabi ɗi mum calti ha yettoyi o yettiɗo ha yetti Cheikh Abdoul Qadir Jeylani on ko dowrowo e nder laabi he kono noon dendagal joom en laabi ɓe goto hen fof teggi ko yamirore sellude ummade e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam heɗe nelaɗo Allah nani nanande sahaba nananno nana diine o gowal nana diine o nder kala goto e joom laabi hokkama on basira to ɓerde muɗum e ɗum ɗon e oɗon alhaali kono tindinore mum so tindini ko gonga tindina fewde diine ha ɗeɓa weñje holko wonno muyande nde ko no famirta woni muyande nde ko mawnide nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sibu ko on nemda nela fewde leñol he on goto jogui ismu umarade hadara Allah alda e wasida ko on goto fewde ngolɗo leñol hay Cheikh Tidiane so mbi ko nelaɗo wiyani Allah jaɓata Allah nelani Cheikh Tidiane ko nelaɗo Allah kamɓe joom en laabi ɓe tindini kay fewde nelaɗo no haniri kono noon tindinoje ɗe wonko ɗe keddi sibo haɗo gonɗen ɗo kala lawol ngol gontuɗa hen gardinaɗo jomum en mbiyatma ko cheikh a wonti ceerno e nder ngol ɗon lawol annene aɗa jogui tarbiyama keeriɗo ɗo maɗo ko alda e hay nokku ɗo maɗo ummorade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam goreɓe fof rimɗi banggue muɗum nelaɗo noon sallallahu alayhi wa sallam o yurnitima leñol ngol no wayni ko gonga rokkaɓe laaɓe tindini kono tindinoje heewi pecce ha ɗeɓi majjinde ko wonno hadaf ko woni ko wonno takko ngo ko ƴeweteno ko ɗum holɗum mawninde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko to kiram makko muhammadiya makko o hiri goɗɗo nde daroto ene ɗowa haqiqa l'islam gaga feeñal makko taw o feeñani hen no foti feeñirde hen o yiɗi joni faltade e suufiyankoɓe hen goto mo nehire jungo makko wiyetaki ko ceerno kaari nehi wiyetaki ko demba kaari nehi ko kanko nelaɗo Allah kanko soccodire jomum kanko nehi ɗum no yiɗiri o wani o waɗa ɗum noon so gasi o nela ɗum e leñol he lomtomo on noon nde o yiili suufiyankoɓe kamɓe mum o dañi ko Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ko ɓiyiko ko heñere makko almudu makko ko nehanteru makko ko ngabbinande makko ko tarbiya makko ko tarqiya makko ko taalim makko wone Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ñande o ɓamata almudinde Cheikh Tidiane de kala joom laabi Cheikh Tidiane yettino kamɓe mum goto hen fof irrima ceernagal Cheikh Tidiane to lawol mum ɗo ko on ñalawma hankadi wonti kala mo yetti e wuurɓe he ardinamo waɗamo ceerno e lawol muɗum he kanko Cheikh Tidiane himme mo Allah taginimo ɗum yonani mo nelaɗo Allah arani ɗum waɗi ɗo hattirde waɗiyaɓe ɗo Cheikh Tidiane almudagal mum ɓami hakkude mum nelaɗo Allah nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam arata feeñanamo ene fuɗɗa tarbiya hakkude mabɓe omo yaara duuɓi capannayi e jeegom nokku biyeteɗo abisamo to Allah seri ay duuɓi capannayi e jeegom ɗo nelaɗo ɓame makko kono timmal Cheikh Tidiane sa ƴeewi e nder jiyaɓe Allah o timmi gila ko adi ɗum ɗon nden ɗo ɓurani ne yaara duuɓi jeeɗiɗi neɗɗo natanno jangde ɗo ɗo no reeni o garɗo timmal kala cukalel kañum ɓuri timmude
dañjo dendagal gande diine ɗe mum dendagal gande diine ɗe mum firliti ɗum o firliti ɗum o yaara duuɓi nogas o yaara duuɓi nogas e goo andi o nde ko ɓamɗo timmude andi o ko ɓuuɗo tan gaɓamɗo timmude gueɗe law nde o heɓata barɓol fati nde o heɓata barɓol fati ko jeyaɓe Allah mbiyata noon jeyaɓe Allah mbiyata noon o yaara duuɓi capantati e o goo yaara duuɓi capantati e goo o ko ɓurɗo e nder o ko ɓurɗo e nder waɗiyaɓe ñande nelaɗo Allah fuɗɗinedemo ñande nelaɗo Allah fuɗɗinedemo sallallahu alayhi wa sallam o yaara duuɓi capanɗe nayyi e jeegom o yaara duuɓi capannayyi e jeegom nde o dirti ha o yettoyi duuɓi capanɗe jeegom e tati woni gurdam nelaɗo timmi sallallahu alayhi wa sallam woni nelal l'islam timmi ɗo capanɗe jeegom e tati ɗo o tellina yo ruttito arde e rendo fay fas omo neha tago Allah omo yaara duuɓi capanɗe jeegom e tati omo yaara duuɓi capanɗe jeegom e tati needi makko ni needi nelaɗo jangguini mo yoni hirnoon ɗo woni fas ɗo ha wonoyi duuɓi capanɗe jeegom e nayyi ɗo nayi ɗo o yetti maqama mo waliyaɓe gandi ko ɗon haadata eɓe gandi aɓe gandi wilaya garamuji mum haaɗi koye wonde ɓuɗbu biyeteɗo hawsu ujini keewi oɗo woni mawɗo mabɓe on ɓuɗbu hawsu noon Cheikh Tidiane yetti ɗon yaara duuɓi capanɗe jeegom e nayyi hoore nayyi ɗo harana ndeɗo heeɓi ɗum ene yaara balɗe sappo e ɗiɗi ndeɗo yetti on magama o wuurdi hen o jokki omo ngabba e ngabbingol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha woni balɗe sappo e jeetati harana o heddino e mum ko balɗe sappo e jeetati ewo harana hawri lewru e jammaji jeegom ɗo nelaɗo Allah ngabbini e dow wonde hawsu wali hambi gandano wiite nelaɗo wi ɗum ko needi mum inniri maqama maktum woni cuuɗaɗo hay goto andamo e tago Allah illa nelaɗo Allah foof sallallahu alayhi wa sallam wona noon wali wona annabi wona malika wona jinne wona neɗɗo hay goto anda maqama Cheikh Tidiane maktumi o illa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wona on ɓuri annaba wona almudo ne jogui gueɗal e ceerno mum ko goɗɗo wawa jibinaɗo taw wawa hebde ɗum ɗon ko jibingol ruhiyankewol o heeɓi e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ganduɗa hay goto ɗaminaki ɗum heɓata to nelaɗo Allah to sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo noon wonno kattude sa ɓenni ko Cheikh Tidiane o a ronki andude ɗum nelaɗo ko haaltake ndeka andi kanko oɗo Cheikh Tidiane kala waliyu Allah heedi ko les makko siguɗoɓe kaɗata ɗo kanko ko ɗono ngabbi lewru e jammaji jeego o yetti maqama katmiya o yetti oɗo maqama aɗa andi no foti ko wuuri caggal aɗa andi ko wuuri caggal muɗum duuɓi sappo e jeeɗiɗi sa watti e nden hitande ayi duuɓi ɗiɗon duuɓi sappo e jeeɗiɗi kala majango ko ɓuuri famɗude e darju woni ko ɓuuri famɗude hay seconde darju fof nde o namda hol maqama o wi o alana ɗum facciro ɗemgal kono ɗo battorto haqqille o wi guila ñande o yetti ɗon kala darju e ko ɓuuri famɗude e darju omo ngabbato Allah ko ganduɗa aljanna nemaji mum ɗi e ko Allah tan nemaji mum so waɗama cowe temedere ujunere maqama ko ngabbiɗo ne won darju ko ene sowo ɗum laabi temedere ujunere noon yaari kala darju omo ngabba ɓuuri ko ɓennuno ko sowno temedere ujunere noon wurdu duuɓi sappo e jeeɗiɗi aɗa andi oɗon woni tuggude kadi nde o sanki waliyu maftuhu gurdam mum e mayde mum fof woni koye tarakki aɗa andi gila nden ha joni omona ngabba ha ananiya omona ngabba aɗa andi o Cheikh Tidiane anda gila ga en gandani saka ko jokkiro
gila de o ngabbintede e ngada de o yetti sallallahu alaihi wasallam neke hono o ala ay kanko Cheikh Tidiane kanko tindini nelaado yidirte nelaado yidirno yo tindiniri nelaado yinno yo tindini fewde e mangu mum gandita mangu Allah ko dono yinno yo tindini wadi Cheikh Tidiane no ɓurdi waliyade meeɗa wiide almudam sa ƴew letruji ɗi o wiyata tan ko sehidam walla musidɗam walla gondiɗam sibo hersudemo nelaɗo huccidde makko o irro almudo ɗum teddimo kanko e on fof fiɓi ko almudo nelaɗo ha nelaɗo ne jaɓinimo wimo wondiɓe ma wondiɓam almudam ayi fogorawma en ko faqiram ay so nelaɗo sallallahu alaihi wasallam irranimamo ɗum hakke momtogol makko e nder nelaɗo ɗum waɗi sa jotodire Cheikh Tidiane jotodirɗa koye nelaɗo direct ko wiyete mo waɗini hasberaji mo waɗini lerteraji Cheikh Tidiane wona ɗum komo jitta o ideɗo Cheikh Tidiane o wodani gase nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sa gayni yiddemo Seydina Muhammad wodani gase Allah jiɗɗa ko Allah Allah ƴewanno ko yidede ayani annabaɓe ɓe mbiye ruhude ɓe mbiye haaldiɓe Allah kono mo ɓuuri yiddo wi giɗam on yiɗi wiidede ɗum ɓurinimo hunde fof ay paama oɗon Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ko gastoynelaɗo haalaji sallallahu alaihi wasallam heddi tan ko nelaɗo ha lawol makko o meeɗa wiide lawol ɓurɗo lawol nelaɗam min komi gardinaɗo makko yettille ñum ay almudagal makko o jaɓani wiide kaari woni ceerno nelaɗo Allah woni ceerno laabi ko lawol nelaɗo almudo nelaɗo ine horam ko wodani tire nelaɗo nelanoɗo ko ɗum woni ko leñol ngol yiiloto eko nelaɗo yiiloto e leñol arte nelaɗo maggol sallallahu alaihi wasallam on Cheikh Tidiane on noon waɗi cate no andirte ha fewte e nelaɗo kala almudo ɓe wurdunoɓe goto hen fof mo totti ijab yamirore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yadan e annore fodde ko feccani ɗum kanko heede maɗude hakke noɓe keewi eno yaajiri kanko Cheikh Tidiane radiyallahu anhu anana goto e tijaniyankoɓe ene haala walla ɓe golla ha ɗeɓa yiide tijani en goɗɗo wiya o wona tijani ala ko ceerno o yaaji kono haali gile ngurdam o wi lawol makko ahmadi muhammadi ibrahimi hanifi tijani innani ngol inde watere sawdi ko ni o wi kadi ko ni o waɗiri almuɓe ɓen almuɓe tan goni yahɓe wonde jahawde ha joni cikkaɓe wona tijani en cikkaɓe taw ɓeɗo ɓuuri ala artir haqqille ma ko Cheikh Tidiane yaaji waɗiri on noon radiyallahu anhu ayno famirta eɗen gandi kay Cheikh Oumar kay Cheikh Oumar Cheikh Tidiane hokki Mouhamadoul Ghali hokki Cheikh Oumar en ɗum woni silsile mum ko woni Tiwawon woni taltal ɓe beele ɓeɗo tan ene mbawi wonde Tidiane en ko gaga woɓɓe ndena anda lawol ngol ay Cheikh Tidiane monto hokki salikil waddani hokki Ahmad Dahar Souf hokki Sari Mamadou Mokhtar Hay hokki Ceerno Hamme Ba joƴini Halifa Fouta ɓeɗa awa wiide kadi ko woni Tidiane
penke kaltal ɓe gona Cheikh Oumar wona awa sellu ay to on Cheikh Tidiane ay on Cheikh Tidiane on hokki Ali Tamasini hokki Cheikh Ahmad Abdallah hokki Sukayri silsilmu woni ñasene woni Abdallah Ñasene i joni ɗum ɗo aɗa wawi wiide ko wonti jani o wona te Cheikh Tidiane hokkuno ala har gayi nan ko Cheikh Tidiane haali ko wona wi lawol makko Mouhammadi ene woodi e Tidiane en ko tindinta hay goto kalta hay goto illa nelaɗo Allah ɓe goni Mouhammadi en ko pour yeruhan ceerno Alhaji Mouhammad Saïd rahmatullahi alayhi kala konngol haali o wi ko sunna wiya goppe bidaji mbaɗe sunna nelaɗo on tindi ko fewde Mouhammadi tawde sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on ko ɗum tindinma ene woodi e Tidiane en koɓe ɓen kañumen tindinta ko Allah directe ɓen woni Cheikh Ibrahima Ñasani yera e hunde wiyata tan ko Allah oto liw Tidiane en koɓe ene woodi e Tidiane en koɓe tindinta hay nokku illa mo gaddon hayso Cheikh Tidiane dari haali muqaddam makko haalay o wiyata ko jaɓa hayso nelaɗo dari haali muqaddam o haalay o jaɓata e on ko ɗon yarande mum woni ene woodi e Tidiane en koɓe ɓen jiyani woodi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu kala wona ɗum keɗata ɓe goni kaniraɓe Cheikh Tidiane on tan ko kala ko wona Cheikh Tidiane de cita ayne heddi yarande wotere ɓe woni Ahmadi ɓe yarani ɗum illa ɓuɗɓul makko emo yiɗi ni foti ndeke hanani ko gonga koko luura masharab so seeti luura lawgu so seeti luura kono hanani ha yetto ɓerde ala yo jamjini ande goto hen fof Cheikh Tidiane lelnuno waɗiri hono won sifa wassalatu wassalamu ala إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد به هذا الذبيح فداء ذبه به ذو الجبين
أنت موت الجور والدين الحج مال سيوي وبيل الملك ملك ما تمنى به الله فنشكر كل دين سلمي رسول الله وسلمى كد سليمان النبي ركالا مجمع اسم دين الحج مال سيوي وبه ذو الفلك غيد الماء عنه به موسى ينجى من صدور سلمي رسول الله وسلمى كد نبي الله يونس وبالتالي جودي أسباب دين يو أبا بكر سيئري ومي بابا ويدا الإدناب قل كل البرايا أنيلوا ما أنيلوا بالمبين نتي إذ الإيجاد والإمداد منه نبي جسمة عين الغول الهجماء سيرك فوق البراب إلى السماء ودان له الملائك أي دين سلمي محمد لمن كمبرام والكتما فلوكيس ممددا جبريل إلى صول ما لفيد الله سلمي رسول الإله مع الجمال سيوير دائل إذنا ومي رسول قصر ما رمتنا كالأولياء من نمتي أن بعد موبدين سلمي رسول قصر ما سيخ تجان الولي وليا خاتم قوت بدين سلمي رسول الإله قصر ما مولى مالك جمتغان ما كان رسم دين سلمي رسول الإله قصر ما شار إبراهيم قوله وركا كل ما حق دين سلمي رسول الإله قصر ما شيخ عمر يا كالجهاد يسر كن الإفهام دين سلمي رسول الإله قصر ما أبو سعيد قال الله وركا كل أيد دين سلمي رسول الإله قصر ما شار أحمد بمتوبة وكاجل ما حسن الدين على جمال سيري وفي الإشراء قالوا غير هذا نرى المولى فقد غير دين وعلينا الحمد حمدا كرهينا سفى أن المقفى كل دين فنحمد رسول الله ونذكره رسول الله دواما كلا الإمهال له بدون يا رسول الإله ونجم درنتك عند الوطا لبنا تقويا نصر ابن غالبين وعلى سر جلاتي سود الله يجمر فاني ناني توري من فيتا يقول لني ما تقول عند الله كل محمد لمن سلوي بري مؤمن كابي ساجد كدا كل دا قرآن جمت دنgal ko hala Allah salli kalamu de jofi madul Qur'an bitungalla tafsiru ayaji mumbazatatu Allah yuli Allah Allah imanu majatu bin fengul dunya milati fengul da mijule no
kowane moje Allah
الجدار أمر حلة النار أمر حلة النار قاتل ذا الجدار وذا الجدار وما حب دياري وقسم قلبي لا إله إلا الله الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 نمان لا إله إلا الله لطير لا إله إلا الله ظهير لا إله إلا الله بتيل لا إله إلا الله نوال لا إله إلا الله لطير لا إله إلا الله ظهير لا إله إلا الله بتيل لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله هد لا إله إلا الله صمد لا إله إلا الله الفرق لا إله إلا الله والجمه لا إله إلا الله تدلي لا إله إلا الله ترقي لا إله إلا الله رحمن لا إله إلا الله رحيم لا إله إلا الله الحمد لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله والعبد لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله الله 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 لا إله إلا الله نادى يا رسول تعالى رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى خديم بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس يرى غير الرسول همالا خديم الهوى
ببابه وهو مؤمن إيابا كريما وهو جري قال تصاغر عندي غير حمد إنني أرجي من الهادي العباد منالا كريم السجايا واسع الجود نادرا لضيف كريم قد جاد مقالا فهبوا على مقدار كفك مصطفى برايا أطاعا لا يخاف زوالا ففي كل هين قد قدرت بنعمة وإني مساس بدر نوالا ذاك الذي قد كان كنز إيدة والكنواس كبار يغلق ما زال يزال في توائر سيدا أورا وثورا في الوجود يغلق فتى الصغار قراره لمسيره أو جنبة في اجتهاد يفرق الكتب خاتمة التوه في مطلقا عين العمى وعلى الملوك فيتق ظرف الدموع ألا سواه مذلة فاسكت دموعك إذ به تتعلق بها الغواني لا تكن متعشقا إلا الخليل فإن ذلك يليق فلنمضي للنهج القويم بهديه والنطق بالإلفان دوما نسبق لا تفخرا إن الهوى لك قاتل فالشيخ لا يرى سواه مغفر أنت مدموك موهنا يتدفق حق قدره والنساء العظيم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا وسيدنا أبا العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه ومقدمه وخلفائه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بندراب إن شمناما بندراب إن جوراما بندراب إن جتاما بندراب غادي إن بلتيما كذا نياب الله يالله بلتينا سبو تؤمن تو أن الله ما نبتودن أن الله ودين أوفوف كسال بيدار مؤمن جبنة رسول صلى الله عليه وسلم إن جت الله فيه الله ودين كدو ما نعم دلهم جل yang kan diron maju ke setan kami Muhammad ibn Abdullah Muhammad Rasulullah Muhammad Abdullah ando fof Allah nyoni mana dilina Muhammad ibn Abdullah mana ko akure ba min Abdullah ibn Amina ko won al hadiji ko won don ko won don mana al hadiji mawdi nan don feere mawdi feeñi don kanko non ina wayno kanko wurtani e bamma ko mana bamma ko rutti o ma yara e pidi mana e bangi mana ridu mo ko men amina caga dum mana nindi no kadi ben gandi wal kawisaji mawdi goni hen wayna makko kawisaji mawdi goni hen nindi makko nyaw makko be kawisaji goni hen e dum do fo non mana ko Muhammad ibn Abdullah caga dum non Muhammad Rasulullah kay gera gongal yalti on kadi dongal mangal Muhammad ibn Abdullah non deno hunde sada yidi non rowande ko ganda ina mawni sabu kanko Rasul sallallahu alaihi wasallam ko ronde he ko il faut Allah mana fionduma fewi ko adi mana de ronga kamo dongal gal no hamu nongal ko adi makko kanko Rasul sallallahu alaihi wasallam bamye ko mana berne de seka mala bitati ken ceko gol fof wonko firti ken ceko gol fof wonko rondi sabu woldum kanko Rasul sallallahu alaihi wasallam berne de seka mo o ma yaray itande mana e lebbi didi mana berne lebbi no e dubi didi e lebbi didi ko den berne seka gol ceko gol ko gel mangal woni hen ko ala mo woni hen ko yatna on sa e do gel shaytan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ala shaytan hayla wol go ko ala shaytan ta halal mana fewna ma fi caka dum non berne seka mo yaray dubi sappo didi kadi berne seka ko ita don gel chukaku kanko Rasul sallallahu alaihi wasallam o meeda rewde e chukaku hayla wol go caka dum de mo yaray dubi mana capantari e mbe jeenayi ha ko adinde wonude e capannayji mana berne seka mo don ko ita don ko berade fitan dum Allah ali mo qur'an wa ma yandi on hawa
إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ndeket noon teɗo ceekande fof itta hen ndewnayinande ko wonko heɓoli rondede ngal ɗon ɗongal rondata ko ɗum sona mo ganduɗa ko neɗɗo bawɗo rodade ngal ɗon ɗongal ɗum woni noon mana o wiya mana Muhammadu Rasulullah caggal ɗum noon hankadi Muhammadu Rasulullah wone yaade e on saaha manam innago Allah wiide la ilaha illallah e nder Makka ko hunde mawde kono nural ngal ari fawamoye dow makko ele fof o yettina mana wiide la ilaha illallah ɗon noon ɓe mbiyata Rasul sallah sallam wirdani kono ala wirde heƴƴata ɗon sabu wonko woni ɗum mana donkuɗo yo Allah mana wotiɗine yo Allah mana won goto mana won goɗɗum heƴƴata ɗon ɓayta kono gadda ordonnance mbiya mana on ordonnance ina safra hoore walla ene safra becce walla ma ene safra ɓandu neɗɗo wima ɗum ɗo ko posone gonɗo neɗɗo wima ɗum ɗo ko posone gona wiide mana wona foɗɗere subaka foɗɗere midi foɗɗere mana tisba ala ɗum jomum wi ko posone mbiɗo ko posone noon on mana on saha wawata mana haɓɓoɗinde ko gadduɗa ko jaɓani ko gadduɗa ko mana wiide la ilaha illallah ɗum waɗi noon duuɓi jeeɗiɗi avec mana konngol la ilaha illallah e nder Makka ha Allah newni ɗum ɗon dari eyi ɗum noon diine o kadi paamen ko rewɓe worɓe fof kañumen jaadi e nder diine he sabu hay so duttini banggue caggal to ma en taw sembini diine o Rasul sallah sallam huccire aduna o fof waɗi ɗum ko yumen Khadija caggal ɗum muyinnim kadi yumen mana yumen Halima ndekete wadde ɗum ɗo ko gueɗe mawɗe debbo so ma goto so wi gotal debbo wiyata ko ɗiɗi eken diine ko yimɓe fof jaadi hen ko yimɓe fof kadi ndendi kadi e nde ɗo moƴƴere Mouhamadou Abdoullahi o hande kadi nde nulal ngal no ɓurano telle makko tellere makko ko Mouhamadou Abdoullah e ɗum noon en jettiri ɗum Allah ɗeɗo ɓuure ɗeɗo mana ceekane kadi fof ɗum mana hawri woni l'islam ɗum woni iman ɗum woni ihsan rendi ɗum waɗi no Rasul sallah sallam nden hewno ko jooɗa so jubbi ka seeɗa hewno ko jooɗa tan huccita e ma e sahabaɓe jooɗo kuccira e makko mbiɗa subaka ha mana ha hiira ɓe jaa ɓe joftoya so wiri kadi ɓe tawta daga kadi kuccira e makko joni noon ha gorko goto ummi e nder ladde ina jogui comti daneji tal mana hoornde ko ɓaɗere kurum ina yooɗi jurgol ala fof ɗo jiyata e makko batte tampere bakke ɗanngal ha o yetti o juuwi yimɓeɓe foof o yetti ha o yetti Rasul sallallah sallam o ƴetti mana koppi makko o tokki koppi Rasul sallah sallam o ƴetti juuɗe makko o fawi dow buuye makko o wi mana mi ari mana gandinami holko woni mana l'islam mana nde o ari nde o wi gandinama ko woni l'islam won sahabaɓe woni yimo kawa ummoriɗo e nder ladde jeeren fundani ten jogui wutte danejo te tampani ina wayni laabi yimɓe fof kawa jogi kadi gari kadi gandinani l'islam nde o namdoro adande yimɓe fof kala titta ko o anda ko o namdoro ko kono wi no gandinani l'islam Rasul sallah sallam l'islam ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah wa iqami salah wa itai zaka wa sawmu ramadan wa hajju lbeyti liman istata ilayhi sabila nde o jaborima hoɗo ni ay oy ko seedade Allah oy ko seedade Allah e seedade an Mouhamadou ko mbiyaɗe makko e mana e julde waktuji joyyi e hoorde lewru korka e mana e askude so dañi ko aski e mana e hajjoyde so dañi mana ko hajjiri mana e hoorde lewru korka oy sadak ɗum woni qawaidul islam hamsi joyyi o namnimo nde o namno ko nde o kono ma andani ko nde o jaabade no wiya gonɗi oy sadakta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam nde o wiya gonɗi nde sinno kadi ko ɗon tan hanno e mana ummoya kono ala o wiyum kadi holko woni iman rasul sallah sallam wi iman an tumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khayrihi wa sharrihi gomɗita Allah gomɗina mana nuraɓe gomɗina defte gomɗina malaikaji gomɗina hoddiroji mana ɗum ko belɗi hen e mana moƴƴi hen e bonɗi hen foof gomɗina fof ganda koto Allah ummi kadi o wi kadi a gomɗi eyyi sinno ko ɗon kadi haalno tan mana kadi ummono yaaha kono wi ala holko woni ihsan o ihsan an ta'buda Allah kannaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak o ina ndewata Allah elle aɗa yiya Allah ay sa yiyani Allah tan Allah kam ina yima kala mbaɗa fof mana kono arifina billahi ɓe kam mbiyata in lam takun ay in lam takun sa ala ɗo no tarama ko ɗum ko woni ɗo ko ɗum
كرام يا إن لم تكن تنكرام وإن دار الله إلا الله سيئاني الله بركم الله كم إنهيما قل إن لم تكن تعلم تنكرام سبحان الله وانا على فقناء كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان هالك وانا جوين belum kay ko gasi halal non de kete gitti mal sinno ko dam kadi ha noran kado umar kado fokira o ya oli ko nan mo nyal on daga dago o inna nido burani andude mo namni kado dikar sada ta gombi nam nar burani andude namni o kada gombi o yo wal maare mum no baya o maare mum o jara ma no kordo diccio jibina kadi fo mo o jera ko ma yimbe holbe o mana yimbe yarobe mamtu ko be nanene ban yimbe ben man bura ale ban sifaji fof dum gon ko jeni yide o gadi yimbe kay kuccita ko bangi mala o dan fof mana ko maaji kuccita bura tawde maaji bangi sifaji ba non ko dum gon ko yimbe ngabo o sayi o na sa so yontiral andu mana daranga mana fandi o sa mana o ummi o mana umma de mo yaltude mo tan ngata nder sidna umar kañum habri hadis o wimo noddane kam mana ɗum fof waɗini ƴeewi ronki yiide haydara ɓe jiyani haydara ɓe mbi mana ɓe o wi jam on jiyani on kati mbi min jiyani oɗon gandi holi o kamɓe mana ɓe kebbiri ɓe mbi allahu wa rasuluhu alam min de min ganda o kono allah e nera ɗum ina gandi o yoɗo de ko jibrilu arno andinde moɗon diine moɗon jibril alayhi salam arno andinde mo diine moɗon ay gila nden namnal fuɗɗi gila nden jaabowol fuɗɗi ha mana aduna o gasoyi fof mana ulama wasatul anbiya anduɓe ha joni aɓe namne ha joni kadi ɓe kalane woni rasul sallah sallam degente noon rasul sallah sallam waji goto namnimo wi neɗɗo mana so juuli so seedima allah ko goto ay ngal ɗo seedan fakal kankol magal attoyi sabu rasul sallah sallam wino diine o ari ko tumaranke ma o wat kadi ko tumaranke bela woden no tumarankoɓe mana arɓe wattande joni no wi mana kanko waji ko namni rasul sallah sallam wi somi seedima allah ko goto mi seedima an mouhammadou kan waɗo makko mi juuli waktu yiɗi joyi mi hoori mana lewru korka mana mi aski son tawi o gaskumi mi hajji son dañi mana ko kajiroymi mi haaɗi ɗum mi ɓeydani hen haydara beele somi maayi mamnata aljanna walla ala rasul sallah sallam wimo nde wonno aljanna wonko ɓili ɗon mayde ɓili ɗon ɓili neɗɗo hakkude mum e aljanna ma mayde waɗa e aljanna heeɓe o wi yeeɗanayi naade aljanna tan ko mayde tawi ɓuura moƴƴini ɗiɗo o yeeɗanayi naade aljanna tan ko mayde joni noon so laawol tijjani e soppitima e nder ɗum ɗo koko yiɗade hayde aljanna tan ka heeɓa aljanna heeɓama ka joni laawol tijjani ari joni aljanna kadi sohlaka ala joni hoko sohla allah wino an jiyaɗam aɗa yiɗa mbeɗa yiɗa woppu yidde ma nde tawta yiddam nde sa woppani yidde ma nde tawɗa yiddam nde mami tampinere yidde ma nde te wonata sona yiddam nde min allah saabu an ɓi adama tawrumoɗan ko sababam kala ko wonama on tawruɗum ko sababu ma kono sababu aɗa yaɗa hucce ko tawrunoɗe sababu ma aɗa woppa ko taganuɗa sababu mum wadde mami tampinere nder hunde te wonata sona ko jinmi ko min allah deke no ƴettuɗa ko lawol koye maɗa fa aɗa koye joom alhaali o joni a sohlani hulani aljanna hulani jeygol aɗa minaki aljanna e hunde ƴettuɗa ko lawol fewde e joom alhaali o foof kon mbaɗa joni ɓeɗe fof noon hankkadi golle kam ene gandino golle kam ligguinoma ka holko mana ko woni ashhadu an la ilaha illallah seedama kono noon ɓeɗe ndettinande ashhadu anna mouhamadou rasulullah seedama ɓeɗe ndettinani aɗan juula waktuji joyyi ɓeɗe ndettinani aɗan hoora ɓeɗe ndettinani aɗan aska ɓeɗe ndettinani aɗan hajjoya ɓeɗe ndettinani saabu alhajju hajjani falhajju jismani walhajju ruhani falhajju jismani ila kabati lmabani walhajju ruhani ila hadrati taddani wama hajja ila kabati lmabani ay khasasuhu min ghufrani jaalana allahu min alladina qad ittaw fi hadihi amina ndegete hayɗo hajjuji ko ɗiɗi walla ndegete wadde ashhadu an la ilaha illa ko ɗiɗi wona wadde ashhadu anna mouhammadan rasulullah ko ɗiɗi wona ndegente wadde manam salat mama kadi kadi salata julde waktuji ɗi joyi ndegete kañumne ko hunde wonata ko ɗum kadi ne wonata ndegete
zakat ndegen de kadi nakatala man zakat ndegen dum kadi ko ɗiɗi wona ndegen kadi mana hajju kadi ko ɗiɗi ɓaade woni ɗiɗi ndegen kadi mana sawmu kadi ko kadi ɗiɗi wona kadi hunde fof noon ko marhala mo ganduɗa ko marhala juuɗo ɗum noon so laawol ari laawol ngol holko ardi laawol ngol ana hono ummi sen ƴeewi bidaya laawol ngol eɗen gandi ummi koto Allah yetti rasulu sallallahu alaihi wasallam nde feeñi ɗum Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu o ni laawol ngol ardi holko woni bidaya laawol ngol bidaya laawol fof ko sakkitore ko Allah haali ɗum e qur'ana Allah wi wa da'iyan ilallahi bi idni ay noddu yimɓe e sakkitoram min Allah yi rasul sallah sallam ɗum jippi ko rasul sallah sallam ɗum woni sa ari il faut keɓa sakkitore nde keɓa lawol tijaniya lawol o joɗetake lawol jottake lawol daretake lawol koko yeere te lawuji ɗi fof so jeehi en jetto sabu hande Allah ɓuuri ɓallade neɗɗo mana ɓernde muɗum yahulu baynal mar'i wa qalbi Allah ɓuuri kadi o nan Allah ɓuuri min haɓile warid sinno min ƴettino lawol joni umorade calaga way kono ille calaga e faati ɗo so min jettanoki tan yimɓe faaya fodde balɗe min jettaki waɗa fodde balɗe tati aɗa fewi a jittirawo fewde Allah noon fodde dumunne seeɗa ɗon ka yettade wonko woni ɗon wona lawol e kam eyi ɗum noon ko kadi ko gueɗal gongal joni noon a ƴetti lawol ngol se usu mana ko rewi hen mbiɗa ko audu billahi min alcheytani rajim caggal keɓɗa mana sakkitonde mbiyaɗa ko ya wi audu billahi min alcheytani rajim nde puɗɗa natande golle ɗe audu billahi min alcheytani rajim ko ummi koto Allah kono telli ko rasul sallah sallam feeñi ɗum no Cheikh Tidiane mbiya fa ida qara'ta alquran ay fasta'id billahi min alcheytani rajim ko ɗum gatoɗa usade ɓe mbi noon usango mana kañum holko moloɗa ko seyɗani hay o seyɗani moloɗa noon joni ina wayno koye pinan tan no wawata gasde joni noon waati goto meeɗi wiide mana ono wi kañum ina wawi molade e seyɗani o wiya mbiyata mbiya awdu billahi min alcheytani rajim o so atti mbiya awdu billahi ko Cheikh Ibrahima alanno o so أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسأداني منه ومانا وسقي ومن الشيخ الأمي الشيطان هو روان الله سريري بني تاتي بني روان مطلوب فيجوم سافيجوم كيسا بني روان إيه الشيطان هو الله جي الله يجوم فاقون تان سافيج الله أي سرير روان كيونو سأعوذ بالله من الشيطان الرجيم القرآن في ذاك الرسول فسيد بالله من الشيطان الرجيم ونقول ويقول الله في القرآن فقرأوه ما يسر من القرآن جمعوك نواني مع القرآن قل لهم تنين بسم الله الرحمن الرحيم أي الحمد لله الذي يتولى الصالحين آمين ونقول جنجين تقرأ الأمم قل لهم تنين نواني استغفار نواني رسول صلى الله عليه وسلم يبتغون غيرين ويماكو ينجوكي هاجو يشيوتي ونفوف ينجوكي هاجو من شيوتي لكاري هاجو يدي يتو صحابات ونفوف mana heedi haaju o andi haajuji ɗi ɓe gaddiri o rasul sallam o ko yamiri wi yimɓe jeeyi mbaɗe istigfar ɓe mbi rasul sa sallam anani koɓe mbi ko o yo koɓe mbi ando o yimi nani kay o wimana wona o haali kaja o haali kaja o haali kaja ɓe wi mbaɗa mbaɗa istigfar o wimana wona ko allah wi istahfiru rabbakum ay innahu kana ghaffara te rasul sallah sallam mbi allah hokki ɗum koolaji ɗiɗi te koolaji ɗe ummi koto allah yetti e rasul sallah sallam o wi allah hokkiɓe ɗon koolaji o wi ɓe mbimo holɗen koolaji o wi allah hokkima garante ma dama o kanko rasul sallah on ɗo e dow leydi he allah montata leydi ndi mo ma dama won jooɗiɓe ɗo e leydi hay ina mbaɗa istigfar ɓe mbaɗa astahfirullah allah montata leydi ndi mo kono ɗum hoɗo haali ɗum e qouran wama kana lahu liyu'adhibahum wa anta rasulullah sallah sallam fihim wama kana lahu mu'adhibahum ay wa hum yastahfiruna ndegen tan ɗum ko qouran ɗum nana ko wirdi te ko rasul sallah o kamaro karat ndegen nde baɗowo astahfirullah e dow leydi he ina taga mana ina haɗa danga darade koko rewi hen ko julde annabi sallllahu alayhi wa sallam en gandino kam allah wi kam yon ceeɗo kañum ko mana ko allahu tabaraka wa taala goto wahdahu la sharika lah o wino kadi yen ceeɗo mouhamadou ko ɗum mana ko matiɗo makko o wino yen duul waktuji ɗi joyyi o wino yen koor o wino mana yen gasku o wino yen kaddi kono ɗum fof kanko allah ɓuuri hattade ɗum kono ala hen fof ko yooƴi kono julde annabi kanko e hoore o adi o wi o juuli e rasul sallah sallam kanko e malaikaji makko o ƴewni julɓe o wi juule e rasul sallah sallam nder qouran o wi inna allaha wa malaikatahu an yusalluna ala nabi o wino ya ayuha alladina amanu ay sallu alayhi wa sallimu taslima ɗum ɓuuri allah ɓuuri ceerno ko allah yamiri noon
mana waɗani e ko waɗi hawo gasno fuɗɗi yamirde ɗum ɗon poids mum ina woɗɗini te rasul sallallahu alaihi wasallam gandi mo ma indi woni hawa kala ko haali ko Allah haalni ko ala belani fitan so ko haala belani fitan makko holko wi o kala julɗo yam lawol gorol Allah julay ma laade sab kala julɗo ma laade sab Allah julay yam laade Allah julay ma laade temedere kala julɗo yam laade temedere Allah julay mum laabi ujunere kala julɗo yam laabi ujunere o ko wala ko makko ay wala ko on julɗo e makko laabi ujunere kamɓe natara aljanna omo jii wormo sifori kono wayi mbele ina ko bucco walla wona bucco walla mbele waɗa goɗɗum walla wata goɗɗum ala ko juule rasul tan ha timma laabi ujunere o wi ko ɗum wona kola ko makko e wala koma naata te eɗen gandi aljanna mo naata taw jiilani aljannaji keddiɗi oɗo garante neɗɗo fof no foti janggude salatul fatiha neɗɗo fof no foti etade jangga mana on salatul fatiha ha timma laabi ujunere ɗi o wiɗi ko wi ko ɗum koko wonata holko rewi hen riwaya goɗɗo kadi rasul sa sallam wi kala juuɗo yam kadi lawol gotol Allah juulay mo laabi sappo kala juuɗo yam laabi sappo Allah juulay mo laabi ujunere kala juuɗo yam laabi ujunere Allah juulay mana Allah juuɗo yam laabi ujunere o wi ko mana Allah windi bara'atu min an-nifaq bara'atu min an-nar e bara'atu min al-adab kadi sa mana sa hisnama e lefte sa hisnama e jeygol sa hisnama e naafiqagal an ka heeɓi gueɗal te ko juuti annabi hokki ɗum dekente noon juuɗe annabi sallllahu alayhi wa sallam te kadi juuti annabi sallallahu alih w sallam riwaya goɗɗo o wi sa juuɗe makko laabi ujunere hay so bakkuruji ma foti kono pempeƴƴe maayo Allah yaafota ha laaɓa dekente juulde annabi ko hunde mawde holko rewi hen rewi ko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allahu tabaraka wa taala hadisul quds o wi la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina azabi o wi la ilaha illallah ko sanam kala naɗo sanam ko lima leptam isa Allah biɗu ni so Allah wima ni gasi ndeke noon wiide la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala poids te kadi la ilaha illallah ɗum jonde wotere ko innuɗa Allah ina hafranma fodde ujunnaji ɗiɗi ujunere jonde ne joɗinɗa tawa wiyan la ilaha illallah te ujunnaji ɗiɗi ujunere jonde hawrama ko calculama hawrama ko million jonde jooɗi noon inɗina Allah jonde bonde ɗum noon deke ɗen jettiri ɗum Allah hayde ko noon kadi allahu taala taala wi o wi la ilaha illallah somin ƴetti ɗum mi waɗi ɗum mana e barayse min ƴetti mana leyɗele jeeɗiɗe e asamanu jeeɗiɗe e ko woni hakkude ko mi waɗi e barayse keddiɗo ko la ilaha illallah liɓa لكن تريد أن لا إله إلا الله على كفر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أي ولا ذكر الله أكبر تفكروني أذكركم إذا أحببته كنته دم كي يقول دم الله المو إن جتري دم الله لا وتجاري يقول أردك هاي إن جتو تيسا يتيم غير غندا يتيم سبكار إن جتيم دافو إذا أنا يا أدراك على يتو تيسا يتيم غير غندا كدي يتيم سبوا إلهم يجين أي يجين هبوا يجين Cheikh Tidiane de jangi mana de hebi mana hono duubi no agase go dennagal kala ko jangete no fo o wawi dum haalat kono fof o hibto jogin koko yiloyi yetti wi man o yilo tasawuf sa ewa efa ko woni ko ƴewoyno te hen woni fof wondi ko islam tetinam ɗon iman tetinam ɗon ihsan tetinam ɗon tawi bisimilla taros ɗo seeɗa eyi joni noon rasul sa sallam kadi waɗi hen tembere mum e la ilaha illallah o jeddi du imana ko ɓe qawli la ilaha illallah jeddi du imana ko ɓe qawli la eɗen gandi iman woni ko nder ɓerde teɗen ko jampe e sabune ndiyam ha heewa on ko ɓandu tan dow ha ɓandu laaɓa ceer sa haɓani a heppani kono nder ɓerde to ndiyam yettorako noon sabunde yettorako noon jampe kaalaka holko yettoro noon ko la ilaha illallah ɗum woni ko lawƴa ɗum ha laaɓa e salatul fatiha e istigfar ɗum woni sabunde mum ɗum woni jampe mum ɗum woni ndiyam mum ha laaɓa ceer wassalamu aleykum wa rahmatullah min min noon ko calaga mbeɗa adde ceerno Abdourahmane Touré mbeɗa adde ceerno Cheikh Diagne min tañino kadi koreji min wuuro Soginaɓe ceerno oɗo noon ceerno Sharif Gaydo e mana e ceerno Basirou e dendagal bandiraɓe ɓeɗo foof eɗen ñaago Allah ɓeeɗo jolle yo Allah hibbinde ha heewa ha heewa ha heewa ha heewa Allah kadi waɗa en waɗa en kadi ko nafata sabu cheikhul khayri al ilmu mahadul jahli wa illam yanfa'u
العلم مهد الجهل وإن لم ينفع ويقنل ويقول لابت مجرى هذه قنل النفاي ويرزقنا الله والعلم مع العمل جو الله أرزقنا يعني ما الله أرزقنا قنل تنوان تقول وينفهم والضرب والنفع من تلقاء خالقنا والغير ليس له نفع ولا ضرر وينرب النفع فوق قرآن الله سب كرهنا الله نفر الله وينعارون عليك كما سيكون خير آرون عليك إذا انتصبت إليهم وتأتي بأمر في انتصاد رقاته ويكتشي دوما هذا تفياك ما أسكن ديراني أبو أسكن دومك وانتم كتشي دوما لكن دروا يوما يقول لمسلم جزاه الله خيره كفاه ويسائل يبدو الأمور مجري بيموفو الله هيت يبدو مجري سبعتون فالله هيت يبدو مجري الله هو مجري فوق الله وين تمات من فوق الله هيت يبدو مجري جلاي أبو هاي كم أنا كبر يفوق يفوق الله بعد النفط بنفط يا الله بعد النفط بنفط يا الله جسم ترد من سبوا ترد ما كرر هيسيرا جاينو فوق ترد فوق ما أنا جاينو يا الله أوكين غاندال نفوال بولي رانغال يا الله أوكين غاندال نفوال بولي رانغال فوق تابو الله بجاه رسول صلى الله عليه وسلم وما ذلك الله عزيز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. bedede fofof beltima ɗum ɗo fof jeeya koye annore nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam kade alima kullu unasin masarabahum ɗum ɗo fofof koto allah ummi allah kañum ene yaaji Allah kañum ene yaaji mi weltindemo mbele enen fof Allah ene wele en goto fof kala ko wawi e doole muɗum yo waɗir Allah ene laaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam hade waktu o yonde mbele bellode ɗum ne laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mbele ɗum ene wona sababu jaɗede golle meɗen kamɓe kam ko Allah joganiɓe dendagal gueɗe mabɓe fof enenne kadi mbaɗirten ɗum tan ko ha Allah wele en hay goto kadi oto yaw hoore mum hen mbuɗu famɗani hen million kadi heewani hen fofof kadi en yaha hen atti en yo Allah rokku en famde ko haalaɗo ko so tawi kadi en paami ko haala ko yo Allah rokku en gollirde ɗum amin jofade ɓe jofani en de yo Allah rokku en famde ɗeɗon jofale sabu barke Allah ene laaɗo muɗum sabu barke jamma o sabu barke jom jamma o nde Allah mu tagde tagore nde ko nuuru makko kanko Allah o addi e annoraji makko kanko Allah o addi nuuraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o tagi dendagal tagore nde fof e nder nuuru nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on saaha annore nde o feccire peccenayi feccere alwanire annore nde o tagi hen balamul qudrati ko kuɗol wiyete ko kuɗol hattan Allah ko ngol woni ngol ganduɗa azamul makhluqati dendagal tagode haade kay koko Allah tagi fofof de sorindi ko ngol ɗon kuɗol ɓuuri mawnude nunu maggol
so tawi fawama e asman jeeɗiɗijo he faade e leydi jeeɗiɗiri burjitto haalaba hakke e sembe annore galam o wawde asman e leydi fof galam o yari hen laabi jeeɗiɗi e nuru nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam feccere ɗimmire nde o tagi hen lawhul mahfuz tatabire nde o tagi hen arsine arwande tagu muɗum e wattande tagu muɗum yari e nuru he laabi ɗiɗi arwande nde tagate yarnama e nuru he kadi tagu mu timmi kadi yarnama e nuru he feccere nayi ɓire nde Allah fecci ɗum pecce nayi o tagi e arwanire he hamalatul arsi malikaji ɗi ganduɗa ko kañum de woni ko tammi arsi ɗiɗon malikaji taga hen hande kam ɗiɗon malikaji ko nayi so tawi yeehi ha darde o darima tikkere Allah ene satta e hefereɓe nayi ɗi ɗon donka jogade kiɗon danki nayi goɗɗi ɓeyde hen tambo arsi o sabu tikkere Allah on saaha ene sattani hefereɓe feccere ɗimmire nde o tagi hen ko wiyete kursiyu tataɓire nde o tagi hen dendagal malikaji gondi e leydi e gonde asmanuji e gondi e weeyo e gondi e maaje e gondi e kala nokku ɗi Allah andi fof de taga hen feccere nayɓire nde o fecci ɗum kadi fecce tati fecce nayi arwanne nde asmanuji jeeɗiɗi taga hen jeeɗiɗi ene hawni ene jogui sirru kawniɗo ko ɓuuri hewde tago Allah hay sinno wona kañum piiw koye jeeɗiɗi de woni ko taga asmanuji ɗi ko jeeɗiɗi leyɗele ɗe ko jeeɗiɗi ayaje fatiha ko jeeɗiɗi gudde gonɗe e hoore neɗɗo ko jeeɗiɗi laalade hoore neɗɗo ko jeeɗiɗi terɗe cujjirɗe ko jeeɗiɗi koode ɓurɗe mawnude e koode he ɓenne ko jeeɗiɗi duuɓi annabi yusufi amoɗi ko jeeɗiɗi duuɓi makko kokke ɗi ko jeeɗiɗi lefuuji hajju ko jeeɗiɗi kaaƴe jamraji ko jeeɗiɗi damuɗi jahannam ko jeeɗiɗi ɓiɓɓe ñaaɗo sallah sallam ko jeeɗiɗo nde o wirni lonnoɓe mo ko jeeɗiɗo farillaji sallige ko jeeɗiɗi sunnaji sallige ko jeeɗiɗi jiɗaɗi longal janaba ko jeeɗi yontere ko balɗe jeeɗiɗi gomri so tawi ñawlirama ene heewi kañumne balɗe jeeɗiɗi est ce que de ko woni e jeeɗiɗi jeeɗiɗi de ene heewi ɗimmire nde o tagi hen aljannaji e jeeyge taga hen tataɓire nde o fecci ɗum pecce tati arwande pecce he o tagi hen annoraji e jiiɗe julɓe ɗimmire nde o tagi hen annoraji ɓerɗe julɓe tataɓire nde o tagi hen annoraji ko julɓe jewtata ɗum woni tawhid billahi la ilaha illallah muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ɗum de ko ceerno ado o joni jofino e yewtere muɗum he ko la ilaha illallahu neɗɗo sallallahu alayhi wa sallam de haali hen ko heewi o wi afdalu zicri la ilaha illallah
فضل الدعاء أفضل الدعاء لا إله إلا الله سمن الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله صلى الله عليه وسلم الذي حديث القدسي من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له 4000 ذنب من الكبائر والله ودينه ستوي أبي لا إله إلا الله أدوتي laawol gotol aɗa yaafe ujunnaje nayi bakkat e bakkatuji mawɗi ɗi mbannoɗa momtama laawol gotol ɗum nde woni ko ceernajo o joofino e yewtere he ngol ɗo konngol وهي أفضل وجوه الذكر فاصغر بها الأمرة تفوز بالزهر من ابن عاصر يتني لأنه أنه نسيرنا هاريدو صلى الله عليه وسلم وي اندرهن eɗeɗo jarande ɗe kalɗen juuɗe ɗe kadi jarnama hen ene wawi wonde laabi 7 e koɓe jari hen arwande fof nde ruhuji ɗi taga annoraji ruhuji ɗi nde taga ɗi jarnama e ndeɗon annore woni goo lawol ɗimmol ngol nde ruhuji ɗi mbaɗa mbadiji ruhu fof e mbadi muɗum ɗonne kadi ɗi jari e annore Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗum woni laabi ɗiɗi tataɓol ngol ɗo Allah wino alastu bi rabbikum mbeɗe mi wona joom moɗon ɗon noon ɗo de ene hani ene hawni ɗo te woni ɗo ɗe jari e annore Allah sallallahu alaihi wa sallam ene ɓurindiri noon ene woodi hen jaɗɗi jarande taw ko mawɗe ene woodi hen jaɗɗi jarande taw ko kaki ndiidi ene woodi hen jaɗɗi jarande taw kadi ko seeɗe ene woodi hen ɗin kay jaɓani ɓurɗi yarde ɗi ha ɗumɗiti ɗum nde woni anbiyawu en annabaɓe ɓe ɓen nde ɓuri andude Allah ɓuri kadi hulde Allah ɓuri kadi yidde Allah rewi hen ko sahabaɓe maɓɓe wondiɓe maɓɓe ɓenne kadi ndewi hen waliyaɓe ndewi hen seeɗen ɓe ndewi hen ɗum de koni woni no wandiri on saaha hefereɓe ɓe cali yarde ɓen ɓe jarani annore he cali ha yoori gila nden ɓe cali wona joni de ko joni feeñi kono kam ko gila e nden woni calogol maɓɓe on saaha ɓe jii noon yarnoɓe ɓe maqamuji muɗumen e martabaji muɗumen e darajuji muɗumen to Allah to ɓe nimsi kamɓe hefeɓe ɓe koɓe jarano ko ɓe jiɗi yarde wal iyadu billahi yo molan Allah woni hen Allah ƴetti niɓɓere yarniɓe kisora ɗum noon woni kefaragu ari ɗon ɓe cali ɓe peeñi e saaha hande o ɗum ɗon noon yo Allah faabo en nayaɓol ngol ko sahane neɗɗo o waɗa mbaadi e reedu yummakko on saha o yarna e annore Allah sallallahu alaihi wa sallam jooɓiwol ngol ko nde o jibina o yalti ɗonne kadi o yarna e annore Allah sallallahu alaihi wa sallam jeego ɓiwol ngol ko saha mo o jaggi endu yummakko foɗande arawande nde foɗi foɗande
دون كري ويرنا أنه صلى الله عليه وسلم جيد بيجو كون ديكو عند الباسي وصحا سو أميتو عند صحا أميتو كدون دي ويري أنه صلى الله عليه وسلم ولي لا بجيتتي سيادو جران دي فوف كوي جولde heferebe fof kono heferebe be non ko ni beren jarna yo Allah faabo en dum non ceerno en timmene moƴƴi hadayo ari yo Allah yo moƴƴere amin sabu barke Allah ene laari muɗum sabu barke Allah sallallahu alaihi wasallam heddi hen ko ko heddi hen ko so tawi Allah ñaawi ha ganduɗa waktu o yoni ha waktu o so tawi yoni en juuli en gayni saha mbaɗdirden on saha mbaɗdirden wadifa o so tawi wadifa o timmi enen almuɓe enen ñaaga enen fof e tampude kadi e loode to banggue tampere ɓalli oto ɗanoyɗen garen gonden e seeremɓe men ɓe e deftere Allah nde on saha mbaɗen silki nduwoɗen so tawi en gayni wasata fof kadi seereɓe ɓe ko jokki hen to banggue jewte kono silki o kam eten mbasa hawrude hen enen almuɓe kaɓen e pittali ɗi no moƴƴi enen fof kawren hen kadi ko ɗum woni timmode kadi ko ɗum woni timmode golle ɗe gila arwande jamma o ha ɗo gasata ɗo timmode ne moƴƴi timmode kam ne moƴƴi kam hawrude timmore lollude rewɓe ɓe ko Zeynabu Ruqyatu Ummu Kulsum Fatimatu worɓe ɓe ko Alqasum Ibrahima Abdullahi kanko ñaamina sallallahu alaihi wa sallam ɓurgonaɓe makko ɓe mbi ko jeegomo ko Umaymatu Atikatu Barratu Bayda Safiyatu Arwa kanko ñaamina sallallahu alaihi wa sallam suddiɓe o jogino ɓen ɓe mbiyama ko sappo e goo gadano ko nene men Khadijatu woni gadano ndew resi on omo yaara e duuɓi nogas e joyi on ene yaara e duuɓi 4 kayisa Allah sinno ko hande wiye so wi ene adoro debbo jom 4 hitande ɗum mbi a jaɓata ɗum a jaɓata on saha nene men Khadijatu en yaara e duuɓi 4 kanko annabi sallallahu alaihi wasallam omo yaara e duuɓi nogas e joyi ndar kayisa Allah dendagal ko jibinno ko oɗo debbo jaarowo e duuɓi 4 wonko jibini ha heddi goto mbiteɗo Ibrahima on de omo jogino korɗo ene wiye Mariyatu Al-Qibɗiyatu ko on de wonko jibini Ibrahima ko heddi ko fof ko 4 o jibini ndar heddiɓe ko jibinanimo kayisa Allah de sinno joni on falanoma on falanoma alasata oɗo o ko 4 hitande yarata addama ɓeeto teɓe jibinani jibinta no wayata kayisa Allah de kanko ɓe Allah sallallahu alaihi wa sallam bam makko en sawniɓe ene luura woni wiɓe ko sappo ɓe mbi ala ko sappo e ɗiɗo ɓe mbi ala ko sappo e tato no wayi fof kam ene jeeya hen afo Abdul Muttalib wiyete ko Haris Zubayru Muqawwamu Kirar Dirar Abdul Ka'bat Usam Abbas Zahiratu Mughiratu Hamzatu Abi Lahab Abi Talib Ghaydawu bamma koye sawniɓe noon no kadi bamuɗo sallallahu alaihi wasallam wiyete ko Abdullahi
on kam en kaali ɗum en ɓenni ɗum kanko nalana sallllahu alayhi wa sallam omo hawni sifa o wiyete ko mouhammadou bun abdoullahi bun abdoulmoutalib bun hasim bun abdoumanaf bun qusay bun kilab bun murratu bun kaab bun lu'ay bun ghalib bun fihri bun malik bun nadar bun kinanatu bun husaymatu bun mudrikatu bun ilyas bun mudar bun nizar bun maadu bun adnan ene woodi addoɓe haa ɗo kaaɗa ɗon ene woodi ittoɓe ɗon nawa haa yetto bammen ismaila kaanno ɗon won ƴettoɓe ɗon nawa haa baba adama fof noon ene wi e nder hen ene e windere he ene kadi e aduna he ene kadi e nder anduɓe ene kadi e gandal ɗum woni sahaba goto ene wiye abi seydina al khudri hadis oɗo mo jogorɗen haalde asko annore nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kanko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam askinirnoon hoore makko wona goɗɗo haalaka o gando goto ene wiye sufiyanatu sawri oɗon hadis o ko on woni ko habri ɗum sufiyana nani ko baamu babiraɗo o nani ko mujahid nani ko ibnu abbas nani ko ibnu umar nani سيدنا الخدري كوي أبي سيدنا الخدري أون وي ودي سهاغو نعم الله صلى الله عليه وسلم أمو جوني من سباك غوتو من كوتشي ماكو تقال له سلمني من كوتشي ماكو سيدنا عمر نتاوى سيدنا عمر وي إيه ما النبي الله سباك كي على يودي يسمع إلى جلبي أوليري كارس الله عندكم يوترماني إلى كارس الله يبفوف كملتي ما هني عمر على عنده المين سأندا أني هالما على النبي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني التهامي البصير النذير السراج المنير ولا فخر يا عمر على أنه المين سأندا يدني حالا ما أنا أحمد أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن ندر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن أدنان بن زند بن أدد بن مقوت بن تيرة بن يشجب بن يعرب بن خنوف بن هميسة بن نبت بن حمد بن ويقع بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن فاخور بن برغوث بن عابد بن صالح بن أرفخشري بن سام بن نوح بن لمك بن برد بن محلائي بن قينان أنوس بن شيشو بن آدم وآدم من تراب والتراب من الأرض من الزبد من الموت والموج من الماء والماء من الدرة
والدرة من السباب والصبابة شقاق من شقاق من نور محمد ولا فخر صلى الله عليه وسلم نيجي مع النبي وحديث جنود جوجوني كاجي جتاري السجيل قلنا حلكبي كم بفوف درلال كلا سندو تتكاجي ججرا هولغو كلا تكيمودو في هوري فسنغادي فاندريرو يالتا تشغال هيدوي غوتو هوتي حبري هالكاري ندوغيني سندو سيركوي دوماكو في مكايا كلا كم صلى الله عليه وسلم نيبي بني سعد بني سعد كلهم دوبي جوي سوموين دبو غوتو انوي حليمة السعدي سيرم بكابري والكانغو كم صلى الله عليه وسلم يمكو سانكي كنوي أبوا كورو hakuna makay woni hakuna makay madin on saha o mayara duubi jeegom yumma o yaduno mamma ko abdul muttalib e kordo bam ko ummu ayman holko be tay ko madina jahanno ko madina be njuroyo bamuna sallallahu alaihi wasallam habe ngayni be njuri habe ngayni garta dari ha abwa ram yummo rafa hawli lajal ummu aymana tidina la sallallahu alaihi wasallam mamma ko abdul muttalib fati to makka kam ko sallallahu alaihi wasallam o yadi sati yuman khadija sabu dangal julagu saha o mayara duubi nogas e joyi ndew arti dangal lebbi ɗiɗi woni ko fawi hen min khadija ورسي نينا من خديجة on ena yara duuɓi capanɗe nayyi kanko naɓe صلى الله عليه وسلم walli quraysiyankoɓe matade suudu kaaba o wondi e bammakko abbas on saha quraysiyankoɓe ɓe muuri lurangal holno wayi holno lurangal ngal wayi hajarul aswadi hol baɗowo ɗum nokku muɗum ɗo e cuuɗi quraysiyankoɓe goto fof wi ko min kala hen baɗɗo elle nani martaba on haalaɓe ɓe luuri hen luural mangal quraysu noon ko leƴƴi kewɗi ene jeeya hen bani hasim bani tamim banu uday bani umaymata banu umayyatu banu abduddar banu asadin banu samhin banu jamhin banu mahzub fofte ko quraysiyankoɓe banu hasim noon koye mbuɗol suuɗo woni ko annabi naaɓe sallallahu alaihi wasallam luural ngal mawni ɓe kawri kamɓe kala gummiɗo wuro to adi nadde hurumo ɓe belama on de yo ñawɓe hawri en naaɗo sallallahu alaihi wasallam hawri kawruɗo arinati wuro ngo radina bil amin minen ndiye kam min belama kolaɗo وضع الحجر في رداء وطلب من كل رئيس أن يمسك بطرف من الرداء ثم أمرهم برفعه فلما وصلوا به إلى موضعه أخذه الرسول بيده ووضعه بيده الشريفة فزال الخلاف بحكمه فتعجبت قريش بقوة فكره لا صلى الله عليه وسلم ناورن ديكو نيوي wadde hudere o werti wudere nde o jaggi hayre nde
juuɗe makko teddude o fori hakkunde wudore he leƴƴi ɗi fof kala leñol o itti hen neɗɗo o wi kamɓe fof yoɓe nangodir wudere nde kamɓe fof ɓe nangi wudere nde ɓe catiinde ɓe cuutiinde o wi yoɓe gaddu o ardi ɓe gaddi wudere nde eɓe ndondi hayre nde ha nokku ɗo hayre nde foti wonde ɗo ɓe joƴƴini itti hayre nde o itti hayre nde e juuɗe makko teddude ɗe o fori ɗum to nokku muɗum ɗo ñawore gasi kamɓe fof ɓe belti ɗum woni e nder jimɗi meɗen yawdi ene jeeya hen capanɗe tati pawɗe joyi ɗon nde ndenduɗa e dental ɓuray siyankoɓe ɓamtude kaaba joom teddungal ñawɗaɓe ñawore nde ñawore ene haayi fof hawnaki joom bindi longuinmade hokki gueɗal lollirɗo koolaɗo kala jikkuji moƴƴi rendini ɓalliɗo joom ars joom yurmede joom teddungal en gari ha ɗo ceerno wi halaka yewi jarroɗon yaafoɗon weltare tan de tagui ɗum ko mawniraɓe ɓe nelno en enen goni miyiɓe cukalel de ko kañum woni ko mawɗo liggorto eɓe liggoro en ɗum de wonno negal ngal jarroɗon yaafoɗon ko hadiya baɗaɗo goto fof kala ko wanno hen yo Allah lomtin yo Allah yañu yo Allah ren ko heddi ko sabu barke Allah ene laaɗo muɗum sabu barke sallallahu alayhi wa sallam ala ɗon ko heddi so wonani miñiraɓe men almuɓe kamɓe ne ɓe mbayli yimde kadi ɓe beltina en julɓe fof on saaha cofta ɗaninoɓe pina hakkude ɗo e waktu ɗum de woni koɓe ñaaga kadi no ceerno Basiru wiwnoni yo rewne laawol tan gila ne fuɗɗi ne rewi laawol eɗen jogui jorto moƴƴo kadi ko noon de kadi woni timmita kadi timmin rewi laawol miniraɓe almuɓe o e haaju laharayanko kadi anniyo hen nde Allah yaafoto en yaafo maaɓe men yaafo maaɓe julɓe kala ɓe eɗen ñaagi ceerno Alpha Diallo Sami udditane en deftere nde so tawi ɗum timmi ceerno men ceerno Hamma Diop duwono en hatmu o ɗum ko ñaaguni يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون يعلم الله من حمده إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله ركين رم أركان حلقا
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغام أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فكتبهم منا على التمام والكمال والمحضر من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضلا من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والإسلام وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وضيد وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويسر حسابنا وسقم ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصواب واسقنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعلنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان مع السلام وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زجنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن ورم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا بمونصا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار والناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء
بالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء الرحمة وبالزاء زلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد الضياء وبالضاء ظهارة وبالظاء الظفراء وبالعين علما وبالغين غناها وبالفاء فلاها وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام العلف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات وإلى روح سيدنا ووسيلتنا أبو العباس مولانا أحمد بن محمد التجاني. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bandiraɓe oɗon fof on jarama yo allah kelfani hawrude o samude nden ɗum komisi sukaɓe worɓe sukaɓe rewɓe fof en daari onon fof yo allah yoɓon moƴƴere kala garɗo tawtere nafsi moƴƴere e kaw ono samude kadi sukaɓe golle moɗon peewi gila e dogol haali puttugol haali jogol galle o fof oɗon daari hen yo allah yoɓon moƴƴere on suwawan ɓoɗo on tennima yo allah yoɓon moƴƴere تشهد حلمتنا بدون بتاب الإله على أبينا بدون ذا يلبن به بسر وإياه عيسى به قال العلي نار كوني فالابن غالب يا رسول الإله وسوى به ساد سماوات وأتى إليه يرتد مال الدين على جمال سيري قبي يعقوب مرتد بشير به لوب نجا من غرور صدق غالب يا رسول الله وسوى رتلا يعقوب جيد بأن جاء البشير ولا تدين على جمال سيري قبي هذا ذبيه فداء ذبه به ذو الجبين نجا من صدور صدق غالب رسول
وسوما صوت يا كرسان جودي ومن تعملت الجون قل ديني الحج مال سيوي قبيل الملك ما تمنى به لله فنشكر كل ديني سلوي رسول الله وسوما كد سليمان النبي ركالا مجمع اسم ديني الحج مال سيوي به ذو الفلك غيد الماء عنه به موسى ينجى من سدون سلوي رسول الله وسوما تد نبي الله يونس وبدالي جودي أسباب دين جو أبا بكر سيئري وي بابا ويدا الإدناب قل كل البرايا أنيل ما أنيل بالمبين نتي إذ الإيجاد والإمداد منه نبي نسمة عين الغول الهجماء سيرك فوق البراق إلى السماء ودان له الملائك أي دين سلوي محمد لمن كمبرام ولكتما فتو كيس ممددا جبريل إلى صول ما